Hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Adofo no mo so mfa apostle di ampo ya wenasem yema obade ne nsamrane yemfa nsempa ne mra kansamadu katawere bo nyankrompo twedi ampo ne yi opam kotokro bo agese ajabre otibreka se sha henche nyankrompo twedi ampa dumai kase dutan kase dutampon wa wase wedu krokro du hini kataban ye nyankrompo twedi ampa ne yi nkwa mi nyankrompo asidewura na asiensa amoso ansa meda wase one twentwen kotwen krotwen ba atwetwebu awoda akoyam o okofo bo okofo techi wafo akwaku bedi akoyi okofo temtechia wucha akotem chako piafo amensisi tata jijifo awodi anamo sisi ye jiji yentata onantefo nante amre na motentia wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansententen fre sadako kwampresu numasu oje asuo kutwere asuo poma pontumfo a woje pokokwa ahode timutin ma Israel adese dominant asase pese so twa ya ensuo mpanka wona ase kontonkro wi awoda mansan komuei okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adi mumpoma ama onyankrompo twedi ampo beni onwani minyankrompo twedi ampo Yehowa obade bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sumbo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodira bomrane a ne di fata no oti brekesa na himbotre nwodo ye fe wo tumfuo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nisi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan krompo twedi ampo bade wo bade nyame kase Jehovah Shalom, peace ya sumdwe. Hallelujah. Amen. Adofo no wo ya ginkwa mezi adinum enne se otimi ne mprim wakoma bi wakoma na fama asem no twedi ampon ya wede na meso ema wiase no adofo ne topic e ba na no odini wi enwaso nya tie na fa wodi wom ne topic ne se o bobra anasa abrabo na ebo o bobra anasa abrabo no na ebo ya semisa ya kasa o bobra ana abrabo na ebo wo a na me pa kire wo se akwese obi a ade a wo yo no nyo no control no ho okay ibi ne control no ti sabe obi tie me ne na due ne se abrabo no obo no okay eno ano no alright obi sofudi a wo die no onim sa ya abrabo na nkwase asam eno odi ajimisam ena odi obi kwa sori oye elder na abrabo nya mesom no obo no na due ne se obo bra enso odidi nkwase asam awie ni asam no ti ne ye bisa question say obo bra anasa abrabo no ena ebo sa abrabo no control it means what is control okay sa abrabo no obo no sa abrabo na ebo de na untimi control ho abrabo no mu di a ena nyawo na obo abrabo na ebo sa abrabo bi tie me ne wada ne korinsani the korinsa wada ne say untimi control no so be janse dwase akọ okay ti say abrabo no the korinsa na wada ne no enye ono ne mu no akorinsa bra no na ebo no ndaho ti so utie me ne na untimi control woni self control a ma wadwenya sharp yes fonim na ho so anya sa abra wadi beba ho so sa abrabo ne bo wo no sa be na akachi na niam be bra ginsam twoka sa yie twana mo ntutuo yie na abrabo ekowie awawie ye abrabo awawie ye okay na wie ye ni akatua yeah ada se be akatua pa na se be na akatua bone ma wow tawura wutie mie
Sa abrabo na wo se wo bo no. Eye wo na wo bo na sa abrabo na e bo. Because obi su ya shawo ni. Na dwe ni say ono sa be pradua sa wo bo shawo piska. But ukomu a utimu say ono onam ho na nkasa oni self control. Da bia. Eti etwe no. Ibi na etwe no. Abrabo ne control no. Te say ono ashawo na afa na adwuma mu. Ashawo bono. Ashawo bono. Okay. Bia watimi abasha watimi di ashawo free. Ashawo bono. Ashawo so free. Debbie. Make ashawo free ah na me chew. I mean you know because anya banku na ton. Debbie. Unton konkonte. Debbie. Unya choba fufuo. Na se watimi di ashawo free ah. So we all the yako oba na betua. Ti wo de wakasem we me ntimi nka. Na bia wotani ndi. Hey! Yako. Hey. Na betua. Wo dia wasapo me. Una wo bana na sa abrabo na ebo. Ashawo bono. Ashawo bo. Papa, mo adwenya sharp. Yes. Ti Bible ne ma warning, ti quotation ye. Ti Bible no asem no waka no. Oka sem bi akira with the book of John 5 verses number 35. John 45 yanko. chapter 5 49. verse number yanko. 49. Yenti obo ade asem. John 5:39. John 5:39 no. John 5:39. Yenti obo ade asem. What's it then? Mo hwa tresem no. Onyankopon ya wasem minum ye hwe tworo konkro no. Every say. If say dey Wo so mo odan kwa. dan di biara. Wo tresem no. Dan kwa wo tworo no. No kre. Ani aka fritati besi nne ebi mi so o mo nti ase. Minim ba bi o mu se dan kwa no wo. Dan kwa no eni osofo bi enu. Debi. Eni na dwungum. Eni obi a Yesu mo ja Debi. Mo ton wi afi we mo pe calendar ton. Ya o de ye ma ho ne. Hallelujah. Amen. Ba de hu ye mo bo. Amen. Wa say ya ka wa kwancha no. Akwancha. Eh step by step. Oh yes. Omo ya na hasa ya. Asa odi asa we dua bro no. Okay. Wo fi ho no be dua wi bro. Okay. Medua wi bro. Okay. Da ye besi wo no. Oba de hu ye mo bo. Amen. Omi adwin. Amen. My brother Abrabo no na obala na bo. What do you say? Dia wo ye nwi na wo hye no. What do you say ye wo? Wonim say wi hyew. Wonim say wi na hyew. Esel. Yeah. And san esel. Yes. Obra na wo bo no. Bible say hwe tworo konkro num. If some so mo dan kwa wo. Dan kwa no e wonder walk. Yes. So for say wo so preach the word of God. E be ja Bible no to no ko pekresi na ide. Na ton. Tia. Because Nyankopon crofobia bobra bi o monim so no mo bobra no but mo nim sa abrabo na ebo that's the reason why Nyankopon frɛ yɛn sɛ yɛn mra ni me preach ne san crofo na ni nya dan e ma mo so atonto na aba hey na hia me mpoa no Ɛneɛ. hia me kɔsɔ na me ntwa ya ase so fo aka so betwa ya ase so Hia no betwi. ade ne kɔnti ba ko atwe Atwe. wo ye ne dio sa no go Ɔnte ne ho ase. o mpra wa ne ho Debi da. yesu otigalo Debi. wati nkutom Debi. Wow, eti obi tie mi sabre asori a wo kɔ no na brabo wo bɔ no mfiri mu o mfiri abrabo funum so hia breakthrough Hey. so pe breakthrough Oboa. eti bia go pose mi nka se mi kyerɛw bɔni mu fire ɛna ɔpɛ sɛ wo firim Yes. to kai Christians 8 Ɔsɛnka 8 8 ke babo Verse number 8. Bible ne nkasa. Wɔse Ɔse deɛ- onipa bi ani ho nso to tumi. Proverbs chapter 28 verse 30 ɔse Okay. deɛ Onipa bi ni ho nso tumi tumi. nipa bi ani hom so tumi So ɔde biribi si wɔn no kwan. tie Bible no Owu da so tumi ni wo ho. da so tumi nyadan Ɛni hɔ. eti tie so obi ntimi control wo dia na se dan wo die ni so because wo kai Christians 3:1 yɛ nkan Okay. ɔse bibi ayɛ dan Ɛwɔ ne bere. but abrabɔ deɛ onimopɔn sɛ wo ɔde ahyɛ wo nsa Akwama nso ni ɔsɛm. akwama ni ɔsɛm Bɔne ma ne yɛfo mfiri mu na fi. ma adeɛ baako yɛ very dangerous sɛ bɔne ɛma ne yɔfoɔ Ɛmfiri mu mfi. ɛmfiri mu mfi Wow. nti sɛ wotɔ bɔne no mu na sɛ yɛ bɔne abrabɔ na wobɔ deɛ a ɔnyɛ very careful wakam Ebebo. bɛyɛ sɛ driver wei so control sia no Afi see abe control. sia na ɛbɛ control Hey. ti sɛ wode car na car no toto ɛsama so ɔto ne de wokɔ ha na dane wa na car no tɛne na ɛbu fa so na anim kyerɛ wo kurom kwan ɛno nkyerɛ sɛ ɔnaade wokyerɛ wo kurom kwan Dabi. Debi. nyɛ ɔnaade Nyɛ hɔ na wokɔ. nyɛ hɔ na wokɔ wonyɛ ready sɛ wokɔ Dabi. car no na adane a na n'anim abɛkyerɛ wo kurom kwan nti ɛno kyerɛ sɛ car no nyɛ ɔna wo control sia Yes. sia na agye wo nsam Nokorɛ. ɛna atɛn ne woɔ ɔbɔ adeɛ mɛne sɛ nka Amen. ɛnti na bibisa kwasɛ abrabɛ na wobɔ no Bɔne ma ne yɛfo mfiri mu bɔne fi. ma ne yɔfo nti wote ahyɛ wɔ mu a ɛyɛ bɔne Yes. ɛma ne yɔfo mfirim wohɛ no wankam woka mu ɛbɛbɔ wo Yes. abrabɔ no bɛ control Yes. ɛma wo mmɔ bra pa Dabi. ɛma wo mmɔ bra pa Dabi. nti sɛ wotie mi a
uye sikani esi uye na so betimi the scanner bobra bone betimi scanner bobra bone obu se ni tie ye wanya adwuma yo obi wa ko school wanya party yadom the party aman position but one more bra pa one more prapa ya wo ye nyina fa so obi ni so abragu ken wonu tv no try ni braba tie ye wanya adwuma ye tu aka yie ye na this scanner ye no braba na ade bon ken no hwe so amani ken wonu tv no try crowd braba na this scanner bon no wotimi hwe yire timi hwe ma ti Abrabo na bo na so na bobra no bra no bo no obra na wo bon hwe ni ye yes esa Abrabo no boni Abrabo emani pa mo brapa dabi emani pa wie pa ye dabi emani pa nso nyankopon dabi a ti sabre se wutie mi no ato su ban su ni ban bi mu a su bi mu a twu hofrim yes anagi obade fane sanka amen anopai obade fane sanka amen awie on fane sanka amen anwumre on fane sanka omwani so ntew bibi chichew emu Abrabo ni sisu yie saka wani dawo pa kwa Abrabo be fododo ewura so wani dawo pa bra so wani dawo pa anajo obade fane sanka omwani so ntew anopa hu mabo on sane sa Abrabo ni dawo pa wani na dabi Abrabo ni control bibi na chichew yes the book of Proverbs Proverbs 28 verse 13 you are cutting the truth one Bible said you are there or cutting the truth one chapter 15:30 okay was you are there or cutting the truth one eti ka oyade to o said you are cutting the truth orinya prom wanya prom da na de okano jaye no you can body no there o jaye no se papa so free body ni yes we be hu ni mobo amwatinya bobra ni yi ti ne wo body bim o so ntimi nyai obi ti bia na ka say aso ne nya meko but e bia mama me kwa mama nshi wi mama me kwa mama mmoro na je so tumi se ba bia o gina no Abrabo no bibi control no bibi ne control no anajo obade fa ne senka amen wa saade ne ya obade fa ne senka on sanu on so ntaw amen anyasa ebagigi wo yes ebagigi wo yes wo sha classmate abe father bi achi yes yenta me ka san say wa bobra ne madra si ye na wo wasel wa Abrabo no wa Abrabo nti ejimu nsam na ntimi control hu a esa wa Abrabo esa Abrabo wo hia wa fo na wo dwane ntimi ko wa do fum ntimi ko class wo na wo dwane because wa no ntimi control Abrabo no ama Abrabo na stadium no na wo dia na Abrabo no age wo nsam wo sia na age wo nsam wa hwe ni pa be fre Kofi Kenyatta say Ewade baji sia no baji sia no control no wa lusu se senya naokrasia no dabi Canada ko jese no Abrabo na obo no automatic life to le bia na bom when you control life no obade fa ne sanka obi adwin no it is only by adwin na adwin obi adwin na pai only by adwin wie yi a na se ka do be mo bade ndoba na ase ni misaya no ase so bade me srew mi amemfom so na Abrabo na jimi sam ka kira no kan na prophets ni ka kira no was do idea your cutting the truth one chapter 28 verse 13 your cutting the truth one your cutting the truth one orinya prom sani pa ko nya your cano jaye no prom the name of your ka ne mfom so me yade ani no jaye no we hu ni mobo sani pa ne ba hu ni mobo awura wa ye gumpran he wani ba nom ya wani ba na nkwara ne ya ye gumpran ti sa Abrabo wo boy ebesi wo ye anani sa Abrabo no awo ka ho anawoni woni sankwala na wo mo ba no sankwala na ye wo den social spirit you know I'm telling you today udachi no sankwala no say that no na say we me we egu me we ngu a de wo ja no ye hwan de wo ja no ye hwan woni makwala pa na makwala boni woni mi sraba na ni mi friend akwala asabi enshani ni so enti de we na yi no gu ye no hey de na yi no gu ye no papa did not my brother baba was kaso nko yintungu papa kaso hemanim head when TV no try o any braba number 15 number chapter 15 verse 30 7 kasa mchiro wakra odie ni yeden ebu apoye bribi boni bi ni asase so ni o so what Ghana ohoho so we free here waso pawrade boss waso pano ye betwa sa okere fili mama chene because what you adwen boni ade na wo ye ne nye tie
boni ba na kola ndia yo akọ ina no ordinary doctor wuti consulting room agumbola ha nurse yi a wuti ba bia wo na ma nro architect na wo che nro yi kola agu na wo che kwan what o chemistry ndia wo de ya no ha o chemistry ndia wo de ya no friend no man crofo no kum nkola o wi enya fe da bia o wi enya fe enya we benya wo ma ati tu bo se later no be ba out no wo be pa pension no na nyama je wo sa ke abrabo ne ye bo no ahu ke ehu infiti ase enya ya sa wieye no da bio ti sabra wo fefe ba no ye tufo ati wa ye ni panye adue abrante hwe no anum tv no woni mra ho so ye tufo atie wa free ase e ko bobere bi ba sabra ba na wo boba no ana mi tufo se wa hwe beje wo nsam ti se wutie mi a sabra yi wutie mi no start no wi what start no nsa what start no tremo wutwi koke abai wa wo afako bia wo ho akodom wo no ebe wie wo san sabra you lesbian sabra you gay we di ko wie hefa na wo mu akokra gay da akokra gay na Abrabo beba ni sai akokra gay anu gay na bebo no ade na ba yo gay na abo wana wona bebo gay eti ade bi wo mfiti ase bia wa wie ya wa sharp woni mra wo so na bia wuja na mo da bia wuja na Abrabo no ebo e control you know control no so na control na kasa break ko jai ko jai sa dia wo yenda utimi control ho eti na ke kan kasa nkro bi addicted e woni ma bi kofo bi ase obeti assistant wo bitimi bobra na sabi ade pa dia wo yem kasa ni take ya do atwi ko ke no up ti o abra ade pa wo yo no ade tin yen kasa ade pa wo ye ni take ya ba na ade bone dia etimi control obati ase ade na aba they say credit ba ku bi a omodi aba credit obitimi ka na omato ne say factory reset factory reset just yes sound system factory reset reset this system waka otimi kira wan sinani so a my memory now I reset ya tu bon so pe na memory na ai dey yes ben won say fi Ghana oh no o chini ba o ya santini ba o ya mantini ba o ya bununi ba o ya igbeni ba asinu wahunu say onam yi o free sawi no obadi em farisen kan wo mi adwi amen bible ne kase mo so okra ode ne okra ode den ene eden ode ne den abuapa okra ode ne den ode ne den abuapa ade na o ye ne nye eye bribi ade na o ye ne enye enso ode ne den na ode ye e na ma hwe sa video na mame okay sa asasuru su ni o Ghana ni abrantie pa so hoho so ye hoho wa super wurade say wodi ene den bok nyansakro no betwa sa okra firi mama kire ye din sisi nipa betwa sa okra firi mama kire sa okra na twene efisa bia ya wo bu wurade asema ni mutia na Abrabo fun aba ma nipa timi odi nipa wawu onyonko wu ye ho aye wo kan the book of Jeremiah chapter 5 verse 22 Bible so nipa awu no akwa ye ni ko ye ho aye kona ko ye ho aye Jeremiah chapter 22 the Bible 22 verse 10 was munfo Jeremiah 22:10 munfo yase nka enkosu mi video bia wa ha sa mi sa video David I will never nyeda na mi say microphone so pada wo so so pa hwe masa efunu wan ma be teach na be efunu yes ate amudi di agro this time no amudi di agro this time tie munso ufo o si menso ufo munyam no ukwa yi ase esumo na su do na ko ye onwa yi kona ko ye onwa yi kwansa bob etika me na me dan kam ko kama sem se won akwatamfu na su ko kosu no ko yo nwa yi da Onyankopon say wonni kwaku nanam wonni ya magi nanam na wo ya be fa no ko ene ya gya wo say wo tentre wonni ema no wakwatam na siw ko ho temu na mo babra na sa Abrabo na eba mu bra na bom ba we mba unkwasi wo o wo be fa wa se be prejudice awanya just say Abrabo sem life grow awo fo muntu mafo na ba yi wo man ko bi da o sankwasi ye mu nko bi da o na na Abrabo be nam na je yi boy obi egu makoyi fun na firi mpaso mo di na sim ko ho how na mo di na masi fun na kwangwan na mo ti fun ase mo ti owu ase obadi afarisan kaw wo mi adwi ni ehin na mo di wi ase ni koyi boys girls wo ye wo bi da Bible so okra
Odi enya dere. Ebo apoye bribi. Ebo apoye ade bi aso ni mfa. Asaso so di o. Ye Ghana ni o. So fi bro. Ho bi o betane free. So ye sikani o. So ye hie ni o nyago pose sani pa ko no. Waso pewrade. Waso pewrade. Obetwa sa okere fi mo Obetwa sa okra no. Obetwa wa twene bi. Efrisa. Efrisa de ya. Wo bewrade asema ni mtia. Bewrade asema ni mtia. Na mu ya ba da so. Mu yo be ko ata so. Na funu do go akwa kra no. Sabi kra. Ba ya ni pa kwasi kra be fie kra. Won Bible say yemfa yem wash yem. Yes. Ese mama trouble the dear cry. Oh, this is a problem. Ayo. Wasu be kwanu ni mayu ha akwa we ayu akwa dim. Yes, some granny. Sese Abrabo no, mu na mu bo anasa Abrabo na ebo mu. Ebo papa. What day? Abrabo ben na Ghana mrante mu boy. E te Ecclesiastes 11 say, tia Osenkafo chapter 8 verse number 11. Bible say menka sanchira. Verse number 11. What's the end? What's it? Say eni ya boni wa fabusa. Who say ni pedi boni ya boni no aso akatua man tentem ti. Man tentem ti. Na dia ase. Eni tin na pama boni. Ti mo pa ayo kuma mu. E Jimmy fifie sa dia kwa wura so dem. So for being a man on fat, as some no what can I mean? Yes, I'm on fat. And for some mecca, Obi aye do pe. Did you say Ghana? Yeah. Ha. Obadi awe we am about. Amen. On Vanessa count. Amen. And one who TV no. Dabi. Sure. At the book of Jeremiah chapter 17, verse 9. Jeremiah 17. I told you be a young sabi one. With the Bible 17. Verse 9. What's it? What's akmo we? Wakuma one. Akuma akuma we e yenkontom poni ade are very dangerous ni akuma we akuma we ani adwin we kabom normal direction bi na wa manyame akodi amem ba bi aduba ko gina no we a politician we beje we za oh yeah akuma we be kire say de kani we be kan beti po atutu we a sofo no ahwe wakuma no wadwini yie de be ka kire no na so be ka bo so sofo atutu say po na Ghana ye swaju wani so swaju wani so usu hwe mun ka onya usu hwe mun ka onya misam hallelujah amen 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 mu TV no wani so ntaw wadu nya sha she babu sa kuma we oyin kontomponi woni agi we ka bomu a oyin kontomponi kontombo sini ade nyina eteti be wadu mi say yesai wanye very careful kasai wanye very careful Nasa Abrabo na bawa. Was na yes money para. Was a din some money papa. Why no benya mu hunu Bible said you near. Why no benya mu hunu Why the benya mu hunu ya? Et the adi obi o self control. Yes. Sani pakono onu obobra no. Okay. Et anya Abrabo na ebo no. Et o control. Et o say no adi we akoma we di adwere ban me nka. Akoma we di adwere ban me nya. Yes. But you know Abrabo ne bon ni dia. Abani trima. No ko. No dia chile. No dia chile. Okay. Papa wo tie me sa bra. Hey. Wo na abo bra na sa Abrabo na ebo. Ya ko di bra no bono. Aba we. Wo na abo bra na sa Abrabo na ebo. Jinsam. Ta kuma yam eba sha wo se dia wo ye ne right. Yeah. Nso ko di wo. Eba sha wo se dia wo ye ne right. But later na gu wani mu ase. Yes. Nya self control. Yes. Oba dia van sen kan. Amen. And when we TV no Right. Ni braba. One no more sa wo se control like. Wow. Wana anwa ba. Oh. Oba dia van sen kan. Amen. Oh, mi adwin. Amen. Babu sa kuma ni ye nkontompo ni. Si ade nyina. Si ade nyina. What's ne? O yo ana akuma na kyerɛ sɛ no ni adwina kabum. Kawai. Kawai. Okay. Ka. No aka. Na bia. No bia ye. Woti ye na. Obuao. Afi no mo kwatra se. Akwadwe se na kwa smoke ya mi ka ye kura yi. Nyansa samuni. Ha? So for your kasa yo. Hey. One yo we wakuma. Ebe kyerɛ sɛ we obi. Ase we obi a. Wakuma no be ka kyerɛ sɛ we obi. Ba wo obi a. Wadwe nya sharp. Mo ani mra wo so. Wakuma be dada wo. Wadwe be dada wo. Oba dia for say Amen. Bible ni say akoma ya den. Why you kontomponi si ade nyina. The who self control na babra no a. We know how to control yourself. Yes. You want ni pediano. Adwene ba say.
one day my bet show the adwin way seriously and the way adwin e bom so hallelujah and so the bia yo was a crowd tie da say quotation grab Bible crowd hwem na tie Bible no ti nyakopɔ di nasam na asoma ya yes one my adwon was yan gongo there be yenim ton ate ankase nkoto so mi there be yenim no about the evangelist and come me as well this so mi sa ma I saw them so mi tu hu ano oh so amen nyakopɔ about this and come amen wo mi adwin amen Bible ni customer show was a kuma dai wo ye kontomponi money and kontomponi no ni saboni para was in saboni ni forever akoma no akoma ni di kontomponi no odi nsamone why no benye mu hunu ye why ne benye mu hunu mu ye yes obehunu akoma nim obehunu se me mitimi obi a mitimi control makoma mitimi control me heart na so sani pa ko no na sembe to fam se kim no we dey whether yeah ba wa yo ye but po tutu what to you bisa be na to yi anu bia we ye mfa and so so ya na fa because a bana sa no a na wo pengia sinyansa ya bata when you read the book of Jeremiah chapter 9 verse 23 Jeremiah chapter 9 verse number 23 me pa me na printing Bible no there be me printing press there be tie Bible several this year ni so wo ba de sie ni e mo nyansa fo hye no ho be nna no ho wiase nyansani awo de nyansa ho enche so ho nyansa e won de fo so hye no ho wo wa hoɔden fo ahoɔden awo na ho de ho emfa medi bɔne ode fo so wɔde fo e e se ho wa de ho wo wɔde usika wanya no ho ye woni mo ni pa hye no ho nipa nya self control ni so ni mo de so be nya de be hu nyansa no ho bi awrade yakopon se wo ni mu nyankopɔn me na bi bu atentrene no bu atentrene me ya de trene no ya de trene awa sase so awa sase we so ye na so awrade ni nyankopɔn se wo bɔbra konkro no ohunu se so nani wo so ohunu o awrade asem ni na sam na me de ma wo nani wadwenya sharp oni mra ho so na hwon wo yie abrabɔ no na wo bɔ ana abrabɔ na ɛbɔ because wo na abɔ bra ne dia ehim kwan e be se to de bi no to trans na me nsumoku okay let's na wo bɔ bra no na se wo na abɔ bra no obi di cross no mo fanko okay na nyo bia o ti twi phone frɛ Charlie mo free me bi why we free mo free me 55 okay oh we are 11 o ti say e control untimi control no oba de emfa ne sen amen e bibi na echechewo e ma untimi mmobra no ade bia about life mu a e ma untimi mmobra no yie achew ejina faako ne control ti sabre wutie me unim de control life yes oh obu wo kra sabre abrabo ne keke no obo no ya ma na jimi nsam ye timu de ka abrabo no oh ya timu de keke kra timu de obu ne die ye timu de sa e ba to dim say e be say life oh wow yes timu de manage me that one onim say wajimi onim timu de obi die ye timu de keke eno nko abeye abe abrabo wow edge life timu de wow ene say no ai hey oba bi ti awade ase timu de ti wajimi awade ase de timu de wa kwa wale pa ana sabiti akwa ye no anya bemma ha ura wo utiri nkwa Jesu me tre da se papa bi tie bisa be wanya yire pa ena obo dwa wo no so utiri nkwa papa utiri nkwa Jesu mu dia ya sawo ani nti na akwa bi nkare papa wadi trimude kun ti wadi so yire jimi dare ni jimi wadwe no wadwe so yire wa jimi eti wa wadie bi oba bi su bi amani kun furu se wanya oba tantan wanya oba sabi woni nyansa eti obobra fon ara wadie sharp papa wadie sharp so wotie bi sabre ya ukọrinsa wanu kankan sabe na bana ne oyira babeda no aye diama eti no sa ofu so ga no agimi eti ono pensa kankan anya point no to Abrabo na obori na wo yiri timi hu condom no aka na no atum nyesa wajimi o nyesu wajimi da bia pena wade yie edu aye din ena ma trimude ya wo sa to balu bi fi sen trimude enti ama obi Abrabo echia ba wula so no ena every day you see Abrabo bi dia say nyehu yeah Abrabo ni fiti ase nyehu enti sanka Paul
One kasa with the book of 1 Corinthians 13:11. 1 Corinthians Paul kasa 13 verse 11. You talk about the asem. Kasa. What's na me ya bofra no? Paul say why den? Me ya bofra no. Why ya bofra? Me kasa sa bofra. O kasa sa bofra. Me dwuni sa bofra. O dwuni sa bofra. Me susu sa bofra. O susu sa bofra. Ma be ye panyin. No be ye panyin die. Me gu mo frase sem no. Ya papa da ben na be gu mo frase sem. Hey. Na ben na be gu. Semoni. Ya wotia na ote. Hey. Ya wotia na nti wo da won sesai. Ana ade bone hoahoa. Hey. Ana me dia me ye sei, me dia sa na me tie. Me a very wicked man. Una wo ka o. Na wicked ya de wa ye ho. That be. Man what you ko ja court dem ma ye na ja da kam no o jitum so a very wicked man. Na ja je to hwe no. Obi akọ pridi. Yeah. Obi akọ pridi. Oba de evidence and come. Amen. But what me nya time what nti what me nya time e tell be kasa we wicked man. Because abra no nya da kam. Hey. Ba to je ne sa na ya ho. No wa ko jere ke fe ho na bo so wicked na nya wicked. Bible kasa o. Oba de evidence and come. Ti Abrabo no na wo ba na say Abrabo na e bo. Na bono. Asa si ana je wonsam. Ajinsam. Si ana je wonsam. Asa ultimate control si ana. Oba de we hu mo ba. On fa ni sanka. Wo mi adwiri ni. Amen. On fa ni sanka. And you get the book of Hebrews chapter 12 verse 4. Hebrews 12. Bible. Verse 4. Boni na wudi. What's the money money ready akun? Ye ni boni ye dan. Edi akun. Ye ni boni di dan. Akun. Ye ni boni di akun. Munye nsia no kodu mojam. Hallelujah. Amen. Awura, woni boni di akun. Woni ashawo di akun. Yes. Woni ahopo di akun. Yes. Woni nyisa yi go di akun. Yes. Hey, baby, what do you need? Konkonsa ni di akun. Eye life bi, eye Abrabo bi wo Abrabo mu. Woni ni di akun sa abre. Wo pese wo jai, wontimi nyai. Woni boni di akun. Nanso no, eni da so o ma se wonya nsia no nya da. Koduru mojam. Ha wo ye na nyo nji wan fa nkwa wo mo. Sabe woni wi di akun. Ha pese wo jai. We battle. Wontimi nyai. Pese wo jai. Timi jai 1 week. Hey. Kojo versus we. And what? Edio, me patro sa tournament ni very dangerous one. Hey, papa, mo ni mra wo. Yes. Kakatrim, woni boni di akun. Mo struggle, woni boni di akun. Wo da so wo se je me kameboa. Kakatrim, bo mu Abrabo wo bo. Anyima anadwi je wo be ye. Ewura ti sabe je be bia wo ko wura. Ke da wo ko wura be bia wo dan. E wa ye wo dan. E wo dan. Ha? Sabre ya wa fa phone na wo friends see fra wo free aye hotel number and awoje o ko dia ho o yes had there ye mfia hini dia na wanya free mo dia wanya free so be free wonsa ha ya dia ba ko pe be bow ya dia be bow abeji wo how abeji sa bi so sa ejapade wanya free wonsam anani say ni party mi start free 0 what you call 100 na sa drop net number 0 wadwiri we hu umbu we hu nkonta wani mra wo so wadwunya sharp anajo body everything come wani mra wo so mi bi sa kwese Abrabo hu na wo bo and Abrabo na bow because e bi ade na wo ye no nim eti bibi control bibi jichew and woni nji wo de wo ye num to wo ya de ma yo wo ba de because yes wo bomba ya de na ka kire wo ba de the person be free to bi timi tonyu mi keke ebra mi nam sare so enso ye awo mi adi krovi na da mi so eradi mami Missy Abraham na utu wenyume keke kura no sorry e mo body hu se bibi wo mu Abraham wo so yeah awo mi adi krumi dada mi so eradi mami mo body hu eradi na no nya eradi mami adi krumi Abrabo bibi wo Abrabo bibi ta wo so apeso yi hu frim e ma Abrabo ni mpoye e ma wo mo bra ni ye e na di adanse se Abrabo ni bow it mo body mu sa wo mpe mo body mu sa wo mpe mani when you read the book of Romans 7 verse 15 what's the million no yeah tie mo body hu no Romans 7:15 dia million no what's dia wo yo no mi hu no dia wo yo hu no dia million mi hu no dia wo hu no Every say, yeah. And yet, dear me, penna, you will pen now, you're not Abrabo, who born, and yet you're so bono. You know, bono. So, Timasena, what Timaseno Paya, what Timasena, what Timasena, and Kawuni, ya during that, was somebody's body, and yet, dear me, you
ni ye me use ma brota gotam ye me use ma brota kwada gotam sabi twadiasa anye de wo hwehwe sabi na be twere ban na ye be kasa wo take aba ye de wo hwe no nye do awia ni o so wakọ hospital na sabi nyi tipa yenti ne mu nipa na okoku no how did you already so be contrast so na okoto dro se okokum nipa kwa yin sa to agu ana joba de for the center kaka utrim bible say de me yo no de wo yo no me hunu se wo hunu every say adedra enye de me pa na me yo ye wo pa no na wo ye dan me yo abrabo na wo bo de me chire no wo chire no na bo enu na me yo hey hallelujah amen de wo chire na ye dan me yo na wo yo de na it means abrabo na nyo na wo bo brano bo obra na bo Abrabo obra wo boy eya yo abraba wo boy eya hwe yo yes obra wo bo no obra wo boy eya hwe yo anamo utuoi mi be hwe yo obra wo boy eya hwe yo anamo utuoi eya hwe yo hina nina mi yes obi da yes dey na actually na ba ko mo se no ma twere gu videos na amunyi bi mame imame o dini apprenti pa aden tuwei ono obobra na sabrabo na ebo no babesia o babesia we boys the way as a president ma so for be ye preachy ye typical say mun preach the word of God mun ya to that yes ono ani moto no ne fly ni din and afro nya de opani o nya de ohwani o da bi nya de ohwani o hina mo de abrabo ne ko sa de o esi ebi wo US ebi wo countries ni bebre you say ewie say ewie mu nsam ntino esi wo countries awodo bebre mo bi wo Ghana ma nya wo waka Bible say dey what say dia me yo no dia wo yo me hunu ebisanye dia me pa na me yo dia wo pe wo fusa akwa we san yin ma me eya akwa we di back start free the one no we did you penny the bi you penny Debbie na we ba da ko oba besia o boys the country by no woni nyam fa nan kasa no start tan Ghana future leaders obi sabre ni mami wo prayer camp den bomb pass Nyankopon hu ni bayi mo bo nensi ni yie check crowd waka it is so much nani so no reset system no obade hu yamabo on fa sen kam amen as of mum preaching on the word of God na munya mahunu we o kaso hu bibia mo ano sure we hear the word of God now say the udim pabaka no yes that year said you are no by the book of Romans ne say de me yo no me hunu utiem sa papa ma me utiem ya ugidi say de wo yo no me hunu if say de me pa na me yo na mum de me chire na me yo you na control now you na control now what because who nyingu biom bra wakọ yegwa wie no na wani se ni bia mo pa na we fi na se no chese eye abrabo na ebo okay ya ni bo o se meja hye onya to pa no aka hye tu na obobra no Debbie abrabo na ebo yes obadi ever sen kam amen wo mi adwene nim amen it is the book of Romans ni to aso kakra bi to aso what say na se de me mpa no na me yo ahania sam no na se de wo mpa no na me yo na wo yo de a na me pini se emra no ye and na wo pray se bibi control no kre to one cause what you atu
then enough e nyame na yo bi o enya sese ne ni abrabọ no awobo no let me say na awobo na mom no e ye bone ye tibi mo no abetsa mu no na control ne bone e control tiasha control we control nsariye e control masam e control memasam e control kronobo e control Yes. so wo tie mi na nadwi a frase bompa ye na sro body so body mo bo na boa me wo me yem na nyame na me control me ho nabi mo ba de ehunu sa nyom na control bibi na control bibi gijewu mp bibi gijewu asam ma bibi gijewu wa hiri bibi gijewu mina me ka chirawo woni mra ho so bibi gijewu generals bibi gijewu osofo bibi gijewu hwe mesi akoma no akoma ogro baga kansambia yedimu yensabi wa amafo de pa yenka bia no chese yenka bio but he bunku tare mu sensabi be wiase ye meka wa mesi she nkwasese mokrum yeah bebrebe to be bia bebrebe kwasese mokrum to anya very careful wetin kwasese ba kwasese de bebrebe okrum ebu odwa so kwasese mokrum pa Yes. to gron tinyang kwasese yense mia na sie ti Dabi. kwasese de bi okrum papa ka chese bi en kwa wie yan kwasese be bu yes ti kwasese mo okrum pa ti sam de fe number tena kase every nkrofo bi enum ati obade afa ne sanka Amen. onfa sanka Amen. sofo obade miewa me se hwe ho yi wa anwo ho yi a obeto fidiem wa obade afa ne sanka wo mi adwene no tie mi ye bible ne kase mo Romans chapter 6 verse 16 Romans chapter 6 verse 16. Muni mo say tie sa anaji se wotie me a de wodo man say akwa wutie no de wodo ho ma no se akwa na wotie no se bone ekwa wo mu di o se eye bone ekwa wo mu di a asomre ekotire ne mu di so o ya asomre soma the word of God nyame asam na wotie di ono a wutie no negative and positive de mu di a wotie no ne nkoa ne mo ono control ti se asomre abrabo na wo bo a na se asomre bra no edu be kokko wie e wo trene kwa yes sa so din abrabo na wo bo a na se ne control edu be ko eden bonim yes edu be ko awie yi a unni awie ye pa du be wuro be bia sabe ya nti asem pamfa ho obade ya fane senka amen ti sabe wotie mi na nadwi wotie ma na pai wotie mi awie yi woni mra ho so yes na bi sa ho kwasa adabi ade we me yi enye me pe ti se me hwe nam tutu ni yi obade ya fane senka o mi adwini hwe o kasa yi papa hwe o kasa yi hwe abrabo ni yi obade tufu anadwi otufu awie otufu anopai otufu anwumra yi otufu ayemachi yi moadwe nya sharp the be some questions e be wie we saying be wie we saying sagidini be wie we saying hey obade mi adwenum amen omoni so ntawu amen the book of Romans ne twaso okay what's it babu ko otwaso a asidan kenyankopon say asidan ko twadie po ya we say moye nkoa pen ya ye nkoa bi pen ya nsu ya ye bi pen na se mo fi akoma ma bremo so ase ya ye nkoa ma boni bi pen yeah ati yasamna eti onyankopon pese oka se nando na me yakwa ma we na me ntimi control no control me ati na dia matimi ateme ho ha ho se na meti ano ho se da san pese o kire ho eti no what you but still untimi nka ma ye nya previous be your life say aka ni bi no na me akwa de mashawo na me akwa de masei na dia mateme ho it means once you kwa kwa so no free the control no ama wa be sidi wa de wo control no eti kwa topic ni say o bobra anasa abrabo na ebo eti osimu nkai tie what's asidan kenyankopon say danke onyankopon say moye nkoa pen wo bi ene okase no ya akwa pen amashawo na se mo fi akoma ma bremo so ase sa pen na so no ne wa be fa Kristo mo bremo so ase ene wa brana so ase amen chechiri suban chechiri suban tinna wa free sanko asom no mu eti mo dem ho bone hu bibiara sabre o ya dai mo dem ho e bone hu obi ammo ni so obede ne ho mo ba ye trene nko a bone unu aba ye trene yakwa hey what's so now so new say my brother yeah ade na wo ye no yeah wo ye betwe chese dia wo ye no wo ye mesere oti wo rensa ntimi control na so na access match on Nam Stadium o ko match say Independence Day na wo independence obe match ya be match
Oko machi ana ebe machi. That's much. Hwe. Ya kataba yiso. Adea utimi chire mu say Ghana nya independence. Inti yoko kai. Awo ko kai bi. Na wo free sanum. Wankasa wo fa wo de untimi nyi. Utimi nyi wo fa wo de. Wo ko kai Ghana fa wo de. Wo so here independence ni bi. Wankasa wo nya wo fa wo de. We liberty. We liberty bi ai. Amen. Amen. Look at the book of John chapter 8:48. John chapter 8, verse number 30. Verse 38. Verse 34. No. Yes, we are one say. Yes, I am okay. No kwani simu say. 8:44. Okay. Yes, I am. Kwani simu say. No kwani kwa kache say. Obi a ye bone no. Obi a ti ha ye kire ma hu de obo bra na Abrabo ne bo no. Yeah. Obi a ye bone no. Oye bone na kwa. Oh, ebi ojina no. Ti akwa no. Bone ni control. We akwa, we slave ma bibi. Ena mi ma de kona wa ngasa unim. Tu kaka utim ampa. Why slave? E dia ma shawo. Ti 60 na pra ho. Na siesie ho. Hina wo koi. E bo be 10. Hina wo begina ma bo be 330. Tabre be bia wo na mo no. Oko gatu. Doesn't be in control. Bible. Was it Bonia? Was it? Come on, what you say? No, what can you say? Yes. Twaso. Verse 35. No. Was na akwanka fieda. Akwanka fieda debiano. Na wasim pasa. Hey, Abrabo. Would be review. The Bible was Yasha mu. Over the book of Proverbs. Yeah. Okay. Then 24. Correct. The young Proverbs. Proverbs chapter 7. Chapter 7. The part of verse number 7. Every 7. Every 6 no. What's me free me dem pumam. We have a password to throw. Menu ankasa me hwe. Ankasa tu na ni hwe wiase a. Me hwe entete kwafo no. Imrantie bi ada entete kwa. Me hunu emofra no abrantie bi onitire. Abrantie ni imrantie bi nyeden. Onitire obi onitire wetimi abobra. Baby. O plemont men nchi a. Aboba sister te Ghana imrantie maba homnam tutu. Ya koso Ghana me boy. Miguel. On fi famba wo se de. Enwa. What's the funny thing? Ghana imrantie ni awoto. Jama ye Ghana sie Pasha. Ne so 40 aso dem wayire. Owampena. Cat Christine owayire. Owampena. Kwa masate owayire. Owampena. Kontrofin kokora. Wan Na man gudem wonum. Na dwama adokru wom hwe na ya hye Christopher mo. So for say o mesin ko heaven. Heaven mo dia mbefa na monko. Ante say meli she santa de funi bia. What if your baby be shia no? Say o baby be shia abranten. O be shia abranten be 7:30 to 8 o'clock. Wo fra dwama fotam. O fra de bentuma. Dwama fotam. Na say dwama fontuma mo fa ngwa sorry. Anta de fu. Ana na fontuma atade be si e fe dwama fontuma. Ai atade awa wa anim. Atade awu brezi atawo unifu afiri atop. Na untimi nyi nche. Wo fra dwama fotam. O fra dwama fotam atade asabi na mbodi timi do na anim so woti. Na ko asene sia na kuma asene wagija samba wenyo no bobla Abrabo na bonu wasoro Bible so wa den wasoro ne ntina ne fie wa sa kwanka fie da no se ne na nyeda yi ntina ne fie be de watra fie se se omro ne so hia no ha bro no ha no na ma se se wagja so timi chia timi kwa yi efu e da kro ni mu no so wa yi na se bi what tantie nyina o so be kwa no mantwa amfom famba ho sanwa and preacher won tim ase no fam was mantwa to pro be hia na we di obi atalbatin asempotro mu di agro Romans chapter 6 Bible verse 19 Bible mohonam mmerenti enti na honam mmira wenti ana meka sa kyerɛ mo meka sa asem di akyerɛ mo sɛdeɛ mode mohonam akwa sɛdeɛ wodi honam akwa we ade som afi wodi besum wodi sum fini na pesa wo twu ana mnatodeɛ wodi honam akwa we ye mnatodeɛ ade kɔ mnatodeɛ mu no nipadua we kɔ mnatodeɛ mu saa na afei saa na saa da wodi momfa honam we ɛsom tene akodeɛ sɛ ahoteɛ mu na yedi mananti ahoteɛ mu na nye saa honam we ya wodi kɔtete fi Everyone TV no baby body hu mobo amen and then what dom na no kwaje da and agi se wotie mi a se dia kwaso na nye o dabi Abrabo na ekɔ na nye o agi mrante ne nsam o we bi anwe yi bia ma me hwɛ dia abrante besia ba abrante besia hwɛ ndi we on obo bra no na Abrabo na ebo no
himself Franca. Sabeni ma meti as prayer camp is already home by mobo. Manisi yo, eh? Ono jina hono. Baby, I'll call a prayer camp now, go bumpire. Also for no word. Muni nyame asem bia di upa bo nyanya pa bo hunu. Odi akwa we ade opeso ho yi. Won say Abrabo no say ebo wade obeye ni o. Ebo na da ho nyankwala bo o. Ba akwa na bo kehye si anya den. Ebo na mo so sene o. Also obeso a omunya na. Ade kra so omuni emuni. Oba di hu Ghana mobo. Amen. Na mnantini bi Jimmy papa. First Thessalonica. Tie Bible 4. Verse 7. Verse 7. Onyankopon amfra yan ko afim. Onyankopon so amfra ngo fimo. Na mom ahotiem. Mo free akwadie ba mu. Ahotiem. Hwa abrante ne bo. Abu ada obetime peja. Abu ada obetime peja. Enso no akoma ne kire ne se obetime peja. De wakom no. Akwakonom no. De wakonom no. Yeah, and Sima akoma no. yeah. Ndi akoma ne kire se buo we esuama. To hu buo ne kete. Hu buo ne kete. Oba de mfanti ase Amen. Wo mi adwire no. Amen. Di Onyankopon ka asem bi o the book of Proverbs chapter 22 verse 8. Proverbs chapter 22 verse 8. What's it do mu yo no? Do dua mu yo no. Obetwa musuo. Obetwa musuo. Araba na wo no. Anyi sa tu agu. Eno yeso bia ko yaba ya no sa mi sa we na ni ablok mi nti. Ko ya kwa na shepating bag ndi akoto bola so. Na bola no ne koto so no. Obi su ni mu akoto je wakoso ja. Na roba na connection no ashim. Takra na ashi wo roba nim. Ati sanka betimi akata ho kakra. Na we. Ta ni pan fosu afa no ho ni da. Eye gua ma di akola akɔhye rubber bag polythene no shem so bet me frown to makakra ma me a bi wa ye dia no aka aso na bi obi pe ope hu sa dia tie no e ma wa mo hwem ho ye o yinse igwa brabo no mo na mo gba na sa yinse igwa na ebo mo ti mu nya abada kakra e ma ye to bi na duma des dia na mo si omo yes awe na sa be na nya biblical dia nya dia me de me trans bunkunta na ma bi a wicked maybe a wicked papa sama mi na o ba na ba so jini dindin oni mo kwale free kwa man sa wo ba o crowd trinkwa o try o sisters bien so magu o try o ramfa o try o ye na anya ye adai what be maybe a wicked e member be so wicked pampa o ji to say me ba iti yin mu senu anu TV no edu ana basam dudu sasai hweso okwa kodum no oba de fane sankan amen tabi wa pedro be yin sa to agu confess yonom ana wa jesa na dwi e bo be 130 oba nu aduro no udi anu na ko wonu wa jesa wonu atras wonu awu senu anu TV no oba de fane sankan amen do ba ho no to da ya furu no kwala obedi ye wo fie no no hye ye furu no wa ye boni di kan menya boni to so mi simple wa ya che dodo ntimbisa Abrabo no na wo bo ana Abrabo na e bo nti won take lesson ba akokora wa ye gu ahe de bia yi gu wie posimi nyi biom bo won wasa akoye biom na ye se de wo tim no umfa lesson bia wom oba de amfa ne sanka wo mi adwene no amen se video no bet ma ye ma we se wo ye ne ye wo hwie nyi ye jai Wodi. Akwara che rubber na to bola so e no mo so obi so be hye bola no e no so di jatum no a hye akwara na nti later o mo ko hu ina se akwara hye rubber bag mo rubber na nania agunani awura ni hwinim anani awura ni hwinim to onam wo onsom da akwara onsom da obesom rubber amfusenya ya tie prophets no dia mu yo obetwa musuo no wadi braba be hi wasi araba na obo no wasi ebe hi o ani bi o fiti ase bi o hi ebe hi but later no bo se fi wo ya ye jimifo anadwi obadi hu mobo anopai o hu mobo me say konkoto je na se manufacture yes se manufacture
Oba dia we hu mobo. Amen. Papa mase, papa me numi hu, me saw, oba de fam so chame. Se body facha, hey. Eno bi wo no opre subo. Opre subo. Hwe. Israel di kind no hu. Wow, see. To free. To Bible use word be what the book of Acts chapter 3. Oma 1 Acts 3 verses number 17. Acts chapter 3 verse 19. Was it Timon such na madwen? Nyagopon use the word such a wadwen one. Na mo ho. No the awodania dey. Awodania ka ho. Wa papa mo bone. Enti awodania ne ba enti obi o sachira enso nane ne ho. Ka da bi kontwempra. E da na sachira oni Christ adi Yesu adi but onane ne ho. So wa ya shawo ni. E da nda so twempra. E da na wasori panya wa she bites asi umpeti. Enu anu TV no. E wan say ko. Enu obu to. Onu ntimi tan wa boni nche chale. Edi abem. Abem. Kosta twe. Koso bu. Wa sachira na so nya dai. Wonane ho. Was one no dia yam pepa boni da. Listen to the Bible. Was it Timon such a madwen? Such a wadwen. Monane mo ho. Na dan ne wo ho. Wa papa mo bone. Ne ya pepa wo boni. Correct. It is a hodania ma. Na so boni fefre ni madam. Taju such a be was for them. So be who Christ. Okay. So be Yesu adie. Okay. But say what no me say Ghana be there. Because the obi adan ne ho na kawan. The what dan ne ho no. Adan no afri kro no. The one ekwo wi obi ade. Huh? And throw za. Mo ko transfer them na sabi prediasa. Hwe abra bi awobo. Utimi ye Daniel Pache. To last show una betwa. Yeah. Nam ka chirawo. Ati, then when TV no. Dabida. O Daniel Pache. Tibi kas when ye fra. No ko transfer them na so for the way chobi. The bia mu transfer them. E to obi akwaso dia oni breakthrough mada. De bi oto no obi be dia dance. De bi oto no be dia dance. Wo so mped the word of God. Won ko pastor ya sabi pedia. Hwehwe nyagopa hinye ntene kan. Mo de mo se mo pastor. Mo hwe nsanchane kane. Ne samfo na mutie na so dem. Samfo na mutie na so dem. Ya ba ji wonkwa no mpe. Na mo nam we wo mpe so be fru bonim. Dabi. Be fru bonim. So what na so ya be trama be fa wadie. To ye die ti na ho no nyam kwanti na ho. Oba de fa senka. Amen. Kan wonu TV no. Wo babra na nasa Abrabo na bo. Bono. Akola ni. Ye wa hye no. No dini. Ye wa hye no. Ayi frisu. Hey. Ipa yebi o. Ade wa wa fa kola ni ko. Wa mu nyina maka na nkoso o. Wa mu nyina esaya membo. Cause mo jana mo hwe gu fam no. Look at the book of Leviticus 19. Numbers. Yeah, Numbers. Okay. Numbers chapter 33. 35 verse 33. 33 can you? Numbers chapter 35 verse 33. My wa munti ayi. Munya sa fe wu asase amotewu no fi. Sa nyin se ego sam no. My wa mo ye hu ye o. Ifri sa. Ese police chimo. Moja na egu asase wo fi. Mo jana mo hwe egu asase no. Egu asase no fi. Won fa bibia patama asase no. Ko ponse bibia no betimi dia patama. Moja wa hwe egu ni nti. We Ghana land we. Sa de hyeman. Ko ye. Osi bibia no betimi dia patama land we. Moja hwe egu ni nti. Mo jana mo hwe egu no. Aje se de o kan moja no gu na moja. Mikrofon na kan moja no gu yi no. Moja. Ni e de o moja pata. Na ku ko hu omo ye. Onu mo to twene no ko ye. Ko hu no we. Ti ye ko pa na kasa trasia. No si bonya ketua eni owu ndi. No na tete driver baako. Of course station was the driver when Jim was station was say who be say na ko. No mu nkonko. Ti onu person no be go say driver be say na ko. Ko hwom gubra. Yes onu atwetwa bi no de apata. E de nsam fo no. What you yin say? When ye mu. Wa wu na fa no kwache. Abi, etu ma akola na sabi mpraduasa. Wotete ayifie bi gate ano na di kosi. Wotete every say nkramofo asoda na di kosi ho. Ana Pentecost asoda, Ezia asoda, Livia asoda bi abenyo de fa ne kosi ho. Ana tete police station di. Na fa ne kosi ho. Ana wo de oso. O eskritizo. The last crop probably be sure. Obeji. Ya granny. Usini se kunu. Then no man down here with 9 months na year.
Now no be you let the be me din komo. Okay. O say apostle, me na me fo say nyin say go na enye. Ene mo wo no mom no obadia. Oh. Na adwene no. And one adwene bi nipa tim adwen. I just search what size. Ampa. And you know, the size 11, na adwen so ni nyansa church size 10. The size 10 so adwen yes so ni nyansa church size 9. The na adwen say wan nyim na When you good na ebo. Na wa wo. Na dey so wa wo. Ana so abewu. Oh. Ai. Doni dey no onyi wungu yi. Na wo. Ana say wura. Hey. Eno kura na ye bone kese kura de. Hwe. Na yin say go no kura mpo na sabi ono kura mpie ma wiase kura Yakobon so betu aka. Na de wa ba wiase. Hwe. Okay, the book of Osenkafo a. Also bi ni kwan ya dompe. Osenkafo chapter 11 verse 5. Said the unim said the nompe. Yin wo nyinsen for ye mo no. Sa na nu Yakobon ya de nyina no yoy. Unim ne no yenti enkase ena me ena ma wo no ena ni nyohwefo nti no me to na twele. Debi. Fanu kwache. Be hospital bi. Yeta no fanu kwosinya dwane. Ye wo ye ya wakuni adasha rubber bag mu a wakoto na twele no. Anu die unwanu da ba die mi sa ba we betrase e beto brebi no won osnanya ba ne ho so e duanya wareba efe no o chini pebe bi ni o pebe bi no onya bi do oni benya ba ne bi so no no akonya kwala asa bi mpraduasa wan be wiase obebo bra da bi beteto atete nko obajeje abusunya no eni ni nyina asa asa kase no ase na aka ne nkola na awo mba akire no ogi nkola pere nyina tu agu ise nkola mu kanzo ana wasate wo mo no nkola mu kanzo wo da hwe bi anim wa hwe ba no wa wo na tra ya wa wa so obebo bra ha kwasuma Ghana onya na jiso ba Ghana o da bia but wo e wa kofa na ba wo ba betetew obeda na de so ama wo oba de evane sanka ofum so ho ade so ho ba e no da wani mu no wo be kwa no no yi obrimpon bi agu because nyakopa wo mu a ye funu bi wo no wa prepare ye funu to se wadi nkola ni be pie fa sa ye funu mu de ba aba ye ogefo e se nkola bi ba no mo gefo no yira wo wi ase pe nkola bi ni da so ayi asa esa de nyakopa se nya wo oba take your papa because sa wo ba no oba benya studio benya dai classmate phobia oba be bom dache sa kola ni ebusuam gefo Oba family nim na ma family no edi yie etu ama ebusua bi da so asade a e no be pa kwala de so ba kwa beto so no obajejew oba Abrabo ye mo wi oba wi je se ti podcast okopa na akoma e America metu e dai dia kama ne nkwa dai nkwa bo ti hwo wiye na unsanka hwe ewie no ani asam no ate wo de bia wani na di ntro chantogu nkropo dia nim kato nkropo oba de te so hwe wiye ye ni asam no bibisa akwasa Abrabo wo na wo bo ana Abrabo na ebo so wo na wo bra de dia ani Abrabo be na wo bo yi Abrabo pa ana Abrabo boni oba de evane sanka me ko commercial break ya kwaba akane no na ye ni mu no na wa shishe da so ene de wa sisa na fadie abun sama shekotu ayewo the kingdom of God is at hand. Beware of Scriptural 419 Obun sama shekot tifye no bi emphasis and na no 9 Mama you agidi for na mama manina ona waliwe nyami akwanwa mama manina ewom ba Anu kwasemo Isola do sudie Yesu Aji Trosem ne betinia mayati Nyamia sipa Nyamia kwainwa ewom pase isola do supa
na chiwati Joso ni sebena busama so chimishe Penswele Wajenga brini kombi kaweni na she Inaje wajisi kansa na wafaya Tobi kona kosa ya Wawewe dunia Wati Ebrene wiedwa minia Ebrene so jidini Eyedi so nya ofupo ni chosem suya Yedi be nyami adwumano Obisi ya sorry bia ya sorry Wati Oka wabwa Enya sorry bia na ya sorry ojidini Na yese Osofu achi ebrene munusu Afre na safu menina Lord, dear, to when him say, while we are in the bra, we are praying, you must soon. I are ever contribute many parents inside. Blabedia, quite trained, you mother for ye. Yammy me, muna money. I fed ya, quanche, muna dosu. And then I does me. I trust someone in control. Nami mania diempo. Sorry, ya sorry, anka. Anko confora so da kwadi so menfio so fo bi ho. Eko wie chenye gracia. To baby Asante Enterprise. What da Benjamin Asante. Osuti mu Sunday radio kano. Odi eni bretu nyumanche ni pasunti. Sonya mi frewa na se wankasa frewu osofwa ai wunyuma no na bechire hwe na se wunyuma mfanya mi akwanso a chese saka wasofu woni bua na bepua da sameni na kwa ai hwe tonton poni krono na beponi pamba chese ogwa sofu juma na ni mwasi Wama jumana nyani monyam Wama nyami nani maguwasi wabunsamani Moza kawasafwa Ya ubedi yani ya ubeshanti Ani yasi yani monyam Uyafuti na untimikano krene Wacha safu menyi nase Nyamisundi enwani akume Intadia wabebia wanshe Tinyami ya sode mupata di hunye Onyamia so dem pata tanye Asa konfu dem share Uyo konfu ayiwanim Uyanyami ni pansu ayiwanim Unyumane bedi uwa dansye Minyano mikoko bose minye Kroma ya ejidi fonyina Mama manina Wana wawiwe nyamia kwa inua Mama manina Anu kwesemo Soya dosu die Ensu Wadamede womo na musambi womo Na ya bede Ya womo sumshoyo Aji Adofu mutim ya subam Osenke yu kwa jima na mikasei Keno biya mo pamwa ya zanya nifie Eye kes Ai minkase na mini anu metiasio Minkase kwa nwani beyadi Onyan kuponi diye wonsi na chichi Frize Duoni peguonu Eye diye nwanu pecha Nyankupo asem diye sisado Kedia mpoyo asem diye tinuoda Diba besine ya She Obun samani ya beri Wasuma nechi difo bebre Obun samani ya biro Wasuma na suma fuo bebre Ene wasisa na fadie Nedio jaso dem Nato cheche no di meji difo Intimacy Mama manina
trust anti woman. As you are winning, I better cook. Mama, Nina, one a month for the one echi. What the muko say, mo? I tried the phone church, I do so many anyway. Intimusia trust some da. Aye, me as a monoa, my friend, one, a media mamon. Futu, someone, media mamon. Media, me penny, giddy bia. Bible say, and you may see, a giddy for you now. On our way, Yamia Quanua. A woman, I know what's a more. So ya don't so dear. And so, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. I don't know why you're going to see a dream. And the topic, you know, Swati. Yeah. About 5 years, one neighbor. Tanko for women, you Biaso or Barbara. I don't yet. Biaso or Barbara. Yes. And to be brain, Nimsa, Baboni be never or more. What do I say? See, what would to be a bit more and ma unye pay the be. Abawa. I didn't say no about the world. Abrantia, the son of Abako Crow. Tigumo Francis Samono. Yes. Now, who when we can I walk a crown? Who when we ye? Who when we ye? Tinyago ma warning. One no de ma or can't send you with the book of Romans chapter 8, verse 5. Romans chapter 8, verse number 5. Bible and Casa. Etifian Samono. What's it? Ye bonisu, a su owaba. Ah, something that one. Wabra bona wo bon bonisu a su owaba. One honam from no Bible so one honam from no. What drew honam de? Won't dream when I dream the pebie ni wa or Jimmy son or Barbara da. Cause a chenny young son chen say, do you know being the latest? Yanka Baby see a man no sumbe do what it. Usiana na sumun kawas as a sokoton cadutus. Yaguna sumun kuano. Suma than a dong.
One on from the Yan is a wabra, but it's a woody web babra. Yay. What be a bonny touch Masudi at the way a first saying, as my dear Shaw, what did he have to do? And to a foot say, Massa, sit and over with you. Yes, now who do? Yes, yes, and why I hope one young collabo. Huh? To the web babra. Money soon to my brother and bow. I can be our bow life. I can be a bow come out to Famua. Where should you phone us? Would you phone bed because okay, would it tilt to us? The quotation be by person. What's one from or do I didn't. Now one who no one who did oh, hallelujah. I mean, it's whatever and perform a brand Tiabesia won't be a sabi. When I'm watching it, what was say? One tremor, why, ye, nearly be a whatever. Abrabo Biobo. On one broody, where you also a quack or mix concrete. What caught, eh? It's why never more question by young Quasi, my way, man. On Timmy fat shovel answer and Tim Mortano. There be. And as a come here, if I dream you. And the women you know about Robin. Eh? And the way on my 50 plus 1 and go for Wemu, way the mouth. Wait, you bet me you good did am I? There be. One bit me at Twabapa. Thank factory reset, you know. There's a not draining yesterday, man. Or reset it. And yes, some granny. Yes, some way. As some with me, my preacher, when my game with Dao. Young preacher, when you massa, or back to my phone. Or back to or by my bad leader. 50 plus 1, way moon, so 50 plus 1, or be plus 1, you. Wow, way be more be a lusu, Sanko, Mamma Matamano, when be more be or lusu. Was a do on my woman 5 series about Quatuaba. Yeah, dear. Yeah. Man, 5 series about Quatuaba. Wait, back Quatuaba. I be say vote. I'm a bad leader. It is some am I for some pet, when we have 50 plus 1. Oh, you need that so. You need that. There be. When good did there be a lusu. What me a shri on my man 100 gun and niggas well couldn't woman get trade for vanquish. To be can say, I'm your phobia to my own day. When money bet you so I could just cut your mom. You bet you am a cat. Oh, no, what's it when no more day? Oh, who am young qua? And yes, if it's a oh, no matter, any time, a 10 young pong, young pong, and for no I don't wish young pong as a party, there be done. To me, some perform so bad, there be. Now, one no, and to me, so young company that. Hey, to get the book of Proverbs chapter 12, verse 19. Okay. Proverbs chapter 12. And 19. Verse 12. What's wrong here before? I just said Jatamu boom. Oh, Proverbs there be Psalm 19. Okay. Psalm 19, verse 12. Okay. Psalm 19, 12. Psalm 19. Verse 12. Psalm 19, 12. Into a body of some. What's it? Why? Anyone who don't want from swim? Why? I don't want to trust him on one from swim. Why? Well, who that? There be. Just see a preaching. Chinatra born wide, no. So, oh, said you may any from so. Because also no panel. What you say, Abrabo, and on no bar, will it, but you man. Shovel no pentini and sound. Now one, sir. Eh? About the one from so, you better win so I am from so. And riding me bonny and Tamino. Bonny where he tano. Free me. The any ban also knows Abrabo never born and you know. And to wait, send you penny who pay. I'm for the Mubium. You are for the Mubium pet, and you must say. About the mobile. Amen. Amen. He formed a byway a brandy nam. Group of Ben on your nam. Eh? Group of Ben and on your nam. We are not by Proverbs chapter 2, verse 14. Okay. Proverbs chapter 2, verse 14. What's it? One when it's cheap on the one when it's the Nijan really pay was say or high. So we were at the Bianum. Ne grew in our grew. No be here grew. Grew.
First committee yibi. But obi one wa Jimmy to the sense say the type of glue almost no. Yeah. Two be channels Charlie. Me That's as a me basa me trade yes me say be say no. Debi. Tie be ka yi. Di me meka so me yi. Wona wani jibone ye ho. Bible say we bi mo ni jibone ye ho di say. Wo di bone wa kontonchi nsam wa wusie. Kontonchi si mu de enwa wurisie. Just say o cast kai me na masa me na me obla we uni bla mabo uni mfido do amedi abo. Just say o sa wa no ho wade a wo ye nim. Nso ni sa Abrabo na ebo no. Ebo no. Ti ye wa ye. Ye wa ye wodi na ma ye. O classmate bi. Baby onam. Semo. Baby onam. Na baby onam. A wo from say de wo ye won Abrabo papa. Yankopɔ pe obi a wanu no ho. Yes. Yankopɔ hwehwɛ obi a wanu ni ho. Wagye ne mfom so atum. Yeah. No hia say ye betre no. Nokre. Ɛna na dwi. Oba de fa ne senkan. Omo ni si mmra ho. Amen. Omo ani mmra ho so. Amen. To aso kitu bi to aso. Wo kan to aso a. Was wo na watempo achiachia. Wonna won pe adwensa kya no. Watempo achiachia. Omo kwan na dane. Ibi wa kwa dane. Ko. Was na ebe yi wa firi oba na nani nsam. Ye wutie firi me ho nei. Ebe yi wa firi oba na nani nsam. E firi oba ho wo ka dokodoko sam. Eno bi akofa oba yi wa bi abetra no so a. Aba wa no tebia wode ne nan mu no. Ye de ontimi nyina na wo yo. Oba de ever senka. Amen. Where they want to be. Hey. When you be. They want to be bad. What you so watch mu papa. Enye se wo kan. Ye wontimi no. E no ma wo yo. Bi ne yire ne mpna bi ana ma ne Abrabo fo. Sa? Ai, obi ni kunu bi na ma ne Abrabo fo. Obi timi ni kunu re, ne yire rente. Papa zire. Unyimi aka be sa. Odi ni yire. Odi rente ade o ye dan. Wo se dan? O ye dan no na ma. Ma wo bebre gu social media mo okunu no. Oh really? Anase mema na show kutu pasa. Mema ne pia o mo pasa tibia nim. Mo kware mo mfa sika mra fi. Ai, nti ono dada mu na ne yire ni obi yes we wo. E friend say TikTok ni e friend say Facebook no mo YouTube no. Hey. Ma de ko bo brafon. Yeah, we manage me. Wozu ajimi. Abrabo no na abo no. I'm okay. So babo bra, dabi oni bi. Ompeduma. Ti Abrabo no na ebo no. Ti wontimi ne yire rente. Hey. Jimi ene chiri no wa no de yakwa rente awie no asa akwaji ska de akwa rente dan. Hey. Adi asem kurani. Wagu wani mu ase papa. Musuo ebedi wachi. Oba de mfa ne senka. Amen. Hwe. Musuo ebejeje wakọ ha mu. Oba de mfa ne senka. Amen. Omi atie ketu obetu aso. Wo kan to aso a. Yeah. Wasi sa oba na wapu ni maba bre mu kwantrafo. Oba na sese bi ukun piapia ekwura sa tebia mu dia. Onyankopɔ se menka nje so wapo maba wa bre mu dan. Kwantrafo. Wapo maba wa bre mu kwantrafo. Ni wure firi ni Nyankopɔ apam. Ni firi Nyankopɔ apam. Ama ni fie kum kɔ owuo. Sese wa Abrabo na etwu ko de an. Owuo. Etwu ko de an. Etwu ko owuom. Na kwanyina kwa samando. Kwa nyina chese ne wu ko wiewie wa samando o. Uko wiewie wa samando. Oba de ever senka. Amen. Omie wani. Amen. Omo ni sentawo. Ibi jijewo. Ajejewo. Eko wiewie wa samando wate. Anya no be wu nkwase wo tanta bi beto. Oba de ever senka. Amen. Omie adwin. Amen. Wodi we akọ transfer de wo gu hu animu ase. Ese gu Nyankopɔ animu ase. Oba de ever senka. Amen. Na my brother, my dear sister, when I want to sum nyame ajayo. Simple. No. Oyakopɔ no ɔno ɔnte so ni baabi no sabi sɛ wona ase obese wias na uso na wo peda nkwa ma okra ɔde ase enti wo so obi a wo peda nkwa ni kopraje wo kra ni na rafi wo so obom no afrɛ no ayi ni de awom no so afrɛ dodo na kakra ni wo beyie na Abrabo wo betimi de wura ketewa num aduma wura kuma num Omba de amfa senka. Amen. Eti Bible na se ketewa bi tato ensi ya na Wo kan to aso a. To aso mam. Wo se woni a wo kɔ ne ho nyina mu biara resign. Abaiwa abranti Abrabo wo bɔ no very dangerous. Yes. Ko wo se wo mu nsi nkwakwa mu da. Da bi untimi nsi nkwakwa mu da. Na banasim. Da bi wa mani akodu nu. Wa mo mfa ni papa kwan so. Ni papa kwan ya wo mfa bi so da. Arande woni mra ho so.
to show we here with the book of Ecclesiastes 17. Was in chapter 7, verse 17. Was it Emma about for someone knows? Emma bonnet for someone knows. No one yet kwasia la show. I did double brema who pass a won't feel the Amahu boo brema. Yes. Ube champion woo. The couldn't. Nadia see. Was it? I did double brema woo. Ube Bobra form a wube champion half. What would you be? Verse 18. I didn't hear with 17 sanka, age of 35 cum, 40 cum. What you be? Because I can second the 80. But Abrabo be a walk of you. One say 80, Debbie. One say 70, Debbie. One say 60, Debbie. One say 65, Debbie. Dear Babo. Verse 18. Yeah. And yes, I was so yebu. Yes, dear me, can so dear me came. Ne you so free home. You won't send free preacher, me preaching. Or be piano, so I was so young upon. Or be free in any penny be free, sat to be a bunny in my free. Took up Proverbs 12:3. Kebabo. Proverbs chapter 12. Verse number 3. Was Onipa Enfa Abonivo Samso and Tim. Dear, how does only 2 trim? Only baby no head. Or Befa Abonivo Samso at him. But near Fabrabo Bonnie Abonivo Samso. Not ye no found where the last road. Debida, BC da. Ate. Uda kwaji skadro. Kwakwaji Sakawa. Kwakwaji uda ye nyem bebre nyem Abrabo fu bia bokro no. Ate. Babo uda ye Fesuma so can the book of Job. Who the Fesuma Job chapter 24:14. Job 24. Verse 14. You talk about the assembly. Teba bi with Anaa Anaa midnight. Oh sorry. Anobi onobone bra. Okum omani hu fo enu hiani. Owura wo dem oji usika na so uniska otimi kum. Fo anadwo wa kromfo. O what say for anything esombre. Obitimi wura obi dem na wa kire ye no ne ma pray ma we gu dem wada. O kese ani bi home. Ono se di wa ye midnight no obi ehu no. What the ekata ekata nanim. So kwa anadwo a wo hye max. Esumu eno hwehwe da. Timi fantim da. Da bi. Ha! Na se so body me sra Abrabo we die. Abrabo na ebo me nyam na me bo. Yes. Nyam na me bo. Abrabo na ebo wo. Bible say me kan chawo wo the promise the same promise da. Na atini for hini die. Na was atini for hini die. Every pusu da. Every ngusu da because on nam train he kwana so. Yes. You know nam sabri. Proverbs 4:17. Me bu se me train 9. Okay. Temu dun so. Proverbs. Bible na kasa. Verse 17. Kwaso was someone dear one for some said Diane. And no bit tigan e tiem sabri. O di bone said e aduane. And mim di ensa na woman no. Mim di ensa. And I want no more. Dear bone for some said Diane. Dear bone for some said Diane. Not the one no. Dear bone for some e gu afuru mu a. Abone for some udia. Udi banku. Banku ba drop. Yeah. But to dear bone for some e hye wafu. MPM fi woto. Baby. Unima me ka che so unima nyansasam me ka che no. Ukodi konkonte wo twoba. Acha. Abekam. Amo akoyi ato atwene. Eno de. Ukọ kudi akpele. Oba drop. Aduane bia wodi biara no. Utimi yifa otoba. Bana bone fosam aduane de emma ehyefu. Ekafu. Ekani pedua no. Etina Bible say men kan cho say boni aketua ho. Yes. Die be nyaw. Yes. Tu wana di boni abone fo sama duane no. Untimi nkon toilet da. Ekani pedua no. Yeah. Etia ho aketua no da so. Da so. Ama untimi mo branda. Ti no ma warning so bi you can promise 12:3 no a. Ebiom sa babiom. Proverbs chapter 12. Eyi sama no ma me. Verse number 3. Wase de yo. Was Onipa Enfa Abonivo Samso and Tim. Onipa mfa bone fo sam so nyadan. Entim. Onipa mfa bone fo sam so nyadan. Entim. Na atini for hini die. Untimi mfa bone fo sam so ntimi dia Proverbs 4:17. Proverbs chapter 4. 4:17. Verse 17 no. Yeah. Wo dia bone for some aduane. Wa wo dia bone fo sam aduane no. Ye nyam say untimi mfa ntimi ntini. Okoto le tenye. Okay. Mim di ensa na wonum. Emu ni emu di onum emu di ensa onum a. Eno so onjo so akaw mu. Akaw ni padua. Ebewieo. Enti ebewieo. Bewieo. Yeso he manim. Oba de mfa sanka. Amen. When wonu TV. Debbie and try Ibraba. Me brana so. Okay. So masere. Itu obi ensa. Me na mani 0242 32 7172. Ene gumi di na se no. Mfa nto ba me. Kitu obi ensa boxing na me ba ko bia top gloves a shamin sa. Yes okay. Sa me nko America enko brim di la hoya. Enyi ska me embassy hippic toilet wa Ghana. Ye made in Ghana. Na o kan okro nya boafo da.
no quaphobia, and if no crebiano, okay, our time. Oh, yeah. Cassia, no crebia, it our time. Cassia, Tiabua for swap. About the emphasis and come. Amen. What me are doing? Amen. Timena Mano, and the good dinner. One a go on to be in shot. Ticket to a bien shot. The pons na person who be bia, or person only make a cha, and yes, Cassava make a so until be a see a war, na person needing come out. And of course, na dorsal. Into be fuck a crana, medum phone a cacra. And I'm there to silence, Miss Radaurma, and yet down when Yami no Benjamin Wachana. Nim, the Miss one is Abrabono. For compabum. Yes. Obicram umpire that. Some 19. I saw them going to bump you. Well, Mrs. Sabi, your pump preaching now. One can say punk to yes. Our own penny. Some 19. That's 13. Some 1913. Now, so Boakwa buying. One can say catching Uncle Post or body. Boakwa buying. So Wakua Wafuna. My bonio. Who buy? Say. It says about the Boakwa buying. Bonia or Boapayon. Bonia me Boapayon. No, some so. Catching is a Bonia or Boapayon. What's say? Ombo by na show so a show so pet as if any ever okay then they control control welcome handcuff welcome and then agree and pay yes about there and from the way sure na zen museum mo jana so and so handcuff bia boni nkonso na team free won amen when is on tawu amen when is on tawu amen about the sanu amen they won no do a person free mono and your ban also about the human mobile. Amen. What's been fast in Magana? Yes. Yes, I've an engine. Yes. One now a person what do on our double museum Jimunu. Mom found with you. Amen. A people so dear. I'm also. It's uncle for me so. Sumabo for one thing for no him me free Gemunu. No young free Gemunu. Jude 123. Jude chapter 1. The people on more the end just a pass I bet me free with you. Verse 23. Somebody Sankrofon the genius here. What's a bit so? A bimonso. Mushroom free jam. Shum free jam baby o jano. And say you mon kwa. To mo nyema no mo ye na nkasa bia na ese ye kire wo. Yes. Saturday me kire say. So no nkasa bobra na o see factory reset. Yeah. This was nyane so. Me nkasa me kobu obi o. No me kire say ni pa ko no. Agi say just say ye di mpa botwe no. Yes. Yes, so bad, yes, man, because preaching and then now what there be. So bad, you buy so mad. Amen. Mama, ni mno, Amen. Also, baby, you buy another. Fansa kauma. Amen. Fansa kauma. Amen. Sanoma. Na brabo no mu so mo na ebo. Enya brabo ni nu kwasa ko bobi. Baby. E babo ni bobi pe age ni nsam no. Yes. No so control. control. Lose control ni si ape wanya accident. Yeah. Tisabre mrantre bi bebre nya accident. Mbaba bi nya accident. Because mo si control no, si ana gye mo nsam. And I give him mama. Amen. Listen, no man. Amen. No one in Rome. Amen. So bet me from your shame come on. Wait me a friend apostle this year 055-955-2686 and I say 0538-998497 friend now only apostle you come this year. You call the book of Ayah, friends. The book of Ayah, Proverbs chapter 26 verse 12. Proverbs 26 12. Verse Proverbs chapter 12 15. Okay. Yento about yasam. Bible nkasa. Who ni pa o yon wan ni so nyansafo a. Obu a waye na ni so nyansafo. That's what mo kwase. Na no aye. Sini no. Oba de mo ni mna ho so. Amen. On sanu. Amen. Yanko Proverbs chapter 12 verse 15. Oso de yo. O jimi fo kwantene na ni so. O jimi fo bia ne kwan da yi. Etu na ni so. No ni pa o tie futuo. No ni pa o tie futuo. O ye nyansafo. O ye nyansafo. To oba de mo pa cho di be bia gasa fre wada uruma. Hello, Daddy. Menton kai wada uruma. Hello. Good evening. O fre penu walo TV set no wada uruma. Good evening. Mitie wo. Daddy, I'm in shock. I'm in shock. My shower, I mean, to me now. And they will tell you. But you are free. Because there be a class central here. Okay, with you. Me drive software. And the one change back. No, one and I big few work. They be a no so that I know the whole one fire and all that day. My imagine said, but send a far pass or now so if you are new be ocean is to be in Chankaka. And then could Pia so you're funny, you do cocoa. And then the one in check. But then a bar, was so funny, you do cocoa. And then be wooye. And then could Pia so you're funny, you do cocoa. And then be wooye. 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 And then be woo
But let me cast think about my young mother. Who say? No, say, Papa, the Koyi, you may be ne. You ask them, what's my cat trouble nature with you? 2 years, as some Nagazay. Darling Pacho, Minyasamana, you ask him, we ask him, meaning my Oh, process no him, Munanizuka cry, oh, come watch me. Pacho, I shall be a Makoko Maka. Jimmy Kawasawi, the old baby. Oh, there be another function, one as who put wood into it. And the thank never was for him, I mean, maybe a deal. And this also Ukasa River. More than try here. I'll be called was some natural me and as was a crabby. Oh, that is a man that can more hostile answer to me be a shamisu. Yamaka say, what is such a very important? Because you know, a wasam. The mum say, Obey Bowna, sorry, if you be John, see, you'll be up by us, sorry, no, Wuna, say, yes, I saw in the Amino. But bien was so see Babu. I did all one house who be in our Babu Dada. You know, and you know, dear, Sanya man, a go for me to be friend of Pops and Pesaka one day who preach my baby others, me Pesania man. I did be a baby our Babunum. I just such an here. Yamasra one no. Tilivia was a fool. Your poor, no messing baby or baby, I best walk out to be out. Wait me a pay. Why? Why the angel? Hello, Patrol, baby, I got so free. Oh, Bebo, our friend. Now I hear Abrabo, our friend. Now I hear apart from Patricia, my Gladys, I feel Jacobu, Ebuakwa. There is Michi Wadaruma, Michia Jacobu for you now. Thanks, I'm going to present a million license to me now. I know there was a come. The message of our day, about dear Namato. I'm a memory, also at the year to tell me. The time 2012. Now we were my more how to woman Uncle Bonham for him. My brother Bonina could give now we knew that so. It is more mammy that now for my summer last 3 years. Now we feel around no show. And so I am not glad to stop the Abramo. I am meeting no more Abrabo, a dear your come to you, my simmer. The woman of the Baba to me parents. And our mobile chat on you were what I said. The man and man yet the one yet the glad is young pastor in a living story. So would you meet you in a more bad there? Obeying at the sound. After my pastor meant by one of the fan of the one I call bad this. I mean, tell bad you see a bad is here, no damn you when encounter our many of bad journeys. I made you one man now. Wow, you table for fast. Kakana will go, Kakana will yen your make head that we are by Jenny. Now we are saying, now we're home. You can take us a mammy, money more than Yammy or Mona. I used to think so. But and my teenage still watch them. I'm a mammy to me. I didn't understand say, even for me, country, you call. Salum Tamil call you, Miss Tina, me know the call, Mrs. Tacola. 1 year, 3 months. Now, no, be your corner, and if I'm bad, no, your call, so bunny and 3 years, if I won't be. Say a price now, come a bunda dada. Then I'm saying, say, I'm such a low in the yard. Oh, but I saw the new yam. And then it didn't to me. The end now, me, ask me, the book. I saw one of them know me, I'm saying, and I know my book, me, woman, because of who preach me here. And then me costa back and tell them if a good man die a quiet Thursday, Wednesday, me call me bomb fire, a good Friday, a call where comes about. Nothing in me, I get me and I'm also not so Virginia and make me a candidate. So be what Abrabo, see, be monster was soon you both our best to sound best me as because me was preaching that. And I am say,
nyena me wo mu na ma ju sumu ba na oba de na mo so mama ba han ma ni do oba de ase kaka metin atan se enka etima obi a owo boni mu so wo ba jama so wo ye dai betin ata apostle enu masama baby an kwaje wo na sumi wo se bi mi tie wo preaching na wo preaching no na wo din kamo futa na wo ye se wo de na zongo na dini na wo wa ana wo ye se wo wo tin mo ala ila na ko boko na se wo dini na se wo zongo mala ila na ko ma apostle na ya ko to asiri do so preaching kama kuma na me din fu din se Sampai mangkok heaven isinya maka sama pelapor. Correct. Aku ya wesau. Amen. Mama ungkau wadiwam. Amen. Na wadiwam ni sau ni na so baju kafe wasamo. Sama ini so baju ni so yang kasiatam. Na se enege ukata friend me glad is not a person to one nisa mismi abadi apa. Amen. Sama ini so baju ni so bi au taba osono yang kasiatam. Pagi shamo so como Maria. Ni patam pa bro so brilliant. Ya so yo so why. Ya nyo akuma so ade mo. They say waji wa Abrabo. Ani nkan Abrabo na ebo. Ade ne wa na obo bra. Tu be control wanya fa anwodie. Tu be control ho ne. No correct. Wow, preaching no. What's if anu yaba. Anu yaba. Aha. Yes. Dino, you say ono no bo bra no. Nya Abrabo na ebo no. Abrabo na ebo no de woni control. Waji independence. Agini fa anwodie. Ba de afa ne senka. Omi adwum. Hello, Pacho di baby agaza free. Papa, shalom. Yahweh, shalom. Papa, your friend is Matasar, because every question of the year time to get it. Meet you at Aurma. Papa, and then you know your body in Sirao. Amen. Sirao, one of our women, but I can't pass the money. Amen. Papa, what topic here to Makuma here, oh, Bobra, Nana, Abrabo, Abonebo. Papa, as I see, no, not Abrabone boy. Very good. Abrabone boy, because not the any number, dear, name him, Papa, any bonnet. But Papa, Namu and Tre, I dear want to soon. You say, yeah, Bob Brow body. Amen. Amen. Body and say, Abrabona, born a book, Eddie, afraid that thing, you're down. Very good. Because the Papa, one Maria here, and they can see as of 4 medical energy, a bank area. Now, Obadi, you are my yourself, and then you know, say, young fire and so what them our old church trails. You want some, and when church, Papa, when church train, you know, free, trust them. And when he has a different topic, be I can't church home. Papa, Miss Levy, as a woman, you know, say, yes, so I do it. I you want some, yes, some, I am from Mobra, that thing. Yeah, found more Blaboni, and my inquiry, or body and Miss Levy, as a woman, you know, says, you see, you two and a more, into an more, no children, Pepe, that, you know, yam, Lingu. Oh, body, Papa Nemo, if you are the stroke and pay for Messiah, the starting question of mine. If you help people about when there's a question of quite better, this is why. Papa, is you have a vehicle of very any wood? I am very crave. You have a friend from what you come to your wife. Money, mamma, quite well, Abrabo, I am born, Papa. Abrabo, never born, Pa. Yes, sir. This will be Abrabo, teach you. I will be the Emma, Papa. Mitimi twi sikai kwa fuom ma san ba fie akwaso fuom keke mo ba fie osma anya hwe ai carpenter bitri kwatra dwumam komonko a fitting shop akwani wura o koyi a okobu kakra betra on ontimi na akase ontimi mie bonnet dabi enso so wo adwuma Una oba brana sa Abrabo na ebo. Abrabo na ebo na. Hello Pacho di baby agasa free. Hello. Yes, Pacho lo TV set no Adaroma. You. Did you? Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Kasa. Yo, very well. Na mishira. Kakati aposo fanya mishira pa. Pacho di baby agasa free. The free mishira mtakwa mishira. Okay, mi chia takwa mishira mfuni. Na mishira aposo. Yes, sir. That's it. What is it?
Yes, you are. Hello, Mr. Dawasi, I'm Michelle. Let me see, I'm Yasaman away, Mary. Hello? Yes, sir. Said, yeah, all can't say Abrabo, no bow, and I say, Oh, now, Bob. I don't know, Papa. About you, Pastor, and you see, said a fan, and my tea, and Yasaman. Amen. Listen, no say, Nasaman, you know, Papa. Amen. What do you want? No, you also pass on Papa Nako. So, of course, on no, I don't know. We said the bear with my two near me. Because I've been such an and young qua. Because a young qua, hey, you also forgot my going to bomb, men to bomb with that bomb with young to bomb. I've been such an I would done your. To be such as one, no, of course, sorry. It won't say, of course, sorry, just what I've been such a deal. But I said, all that in a way free me. Then sending a poor ball. On train home from here. You are tiran what it. And so we shall saw them to be. That is such a nature of Daniel and a day when if a free bar. About your home about. I mean, hello, but you did a free. Prophet, good evening. It's your Daruma. Pastor, family Ben, Mr. Man. With you. Pastor, I say, so they ma only about the and then I say, they ma say, like, oh, but I say, we free man, you know, work from the plan. And now, what the quiet idea, what do you feel not acquire? So, like something you say, no, and it's work from the plan. And I'm just like, how the quiet idea, we hear from Yakuza, walk of filling station now, petrol. Now say, you know, go for more. About it. Who can say, acquire filling station manager? I dream about him to Sana Mono. I dream Poppy will trim. Bama won't show the I won ever. And you're not that you are wobba. It had been pun about with Trimino. Mindset no, and the Eberman I bonnet the Amawo. To your pop Brahma Stabation will be catch you say, what damn pono the book of numbers. Yanko. 19 year Bible in Casa. We are not a circle. Be Pacific Tram 19. Well, young guy, I know what Casa same way you. Oh. As mama can when say, yeah, cut Abrabo was some yam some way. Says, oh, maybe I can't was some. Then Jamaica answered some way in your papa. But when you're any catch me, to be me, many catch them. One more back was Yana. Now, what is who is condom? We will problem. We uncle the book of Genesis. Genesis chapter 38. Also, for every me part of verse number 6. You talk about yourself. I hear poor about him or every month. You don't worry, a yibi. You don't worry, yibi. Oh, friend, tell me, you never can a ready to money. I ready to money. I ready Kuno. Or no pokun. You that catch it on, I say. I know catch a branch on and say. Kunia, you know, I would ya Kawan, no, Mamma, no, no, one back. Only me say, I'm only in a mobile. Now, I'm not 5G, Poppy saw a banner, yard on about it. Everybody saw couldn't hear it. I won't frame me a wookie. It's the best one in the year. Or money go from say, or my watching you up 12 from. No, I'm in but them sacking Poppy and they won't see more. Not your yay, not your yay. I have Ponu Radian, Ponu Radian, so poor Kuno. Your Kuno would have been to make us over Kun, me, you by your dear. So be a question. Media, repent. We are a good year. I didn't know what to mean. Ati. Hello, Bachodi. Quotation here can go to the evangel. Yes, I go Babu Beguano. Hello, Bachodi, maybe I got free. Hello. Yes, sir. I'm Bachodi, Shalom. Yawa Shalom. Bachodi, or same branch. Meet you. What in shop? I mean. Papa, can you want to hear? I asked him about the insurance company. We use your open sample children. I'm an answer that city. What is shop? I mean. Also, I'm a my ass panel. I mean. Now, yeah, he waited the day as him. Almost more fun, almost one traffic. So, what in shop? And I see. It's your son for nobody. I'm sure no, I can come for me. No, you be an uncle so much.
Obadiah Shira. Bye bye. Bye. Hello, Bacho, maybe I got free. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir, Bacho, maybe I got free. Yes, sir. Mentu kayo. Kaswa kasa. Mention what TV ni so tie fa phones wada roma. Yanko line 2. Line 2. Line 2. Hello. Yes sir. Hello. Yes sir, but you maybe agasa free. Yeah, from you do can free Athenia group. Ava meet you. Me say na pastor is a preach life. Life na me preach. Okay, we life and okay da. Yeah da what ya go for win shira. So living our one dream. Yes, and the videos yan chire wo asian dream. Amen. Yẹn we pẹ̀sẹ̀ ọdún paapọ̀ táyà ẹ̀kí. Ọba adé àwọn ẹ̀rọ ìṣòwò ọdún bá mi sí ẹ̀jìnrín. Na yẹn ti tí nkla akla níbi ẹ̀ka yẹn ho. Amen. Da ẹ̀yin nípa ní wàá sọ̀rọ̀ ẹ̀bẹ̀ kọ́ ní mu nípa adùn ayọ̀ ọmọ ntàntàntàntàntà. Da àmà mpaabọ̀ nyẹ de yẹn yàwó nyẹ bẹ́ẹ̀ nkùrẹ́ mu nso. Ó bọ̀ bẹ̀rẹ̀ anásá Abrabo náà ẹ̀ bọ̀. Tú kankan tí ma. Hello. Shalom. Yahweh, shalom. Sampa. Chia sampa fo nyina Livia obi wa sampa. Mi chia sampa fo nyina. You say one na me kono. Very good. Forward in shira opa na moswama boni bia na me wo ma free. Amen. Na Abrabo no ba bia ranka Erika ko ranka Abrabo na bo me. Ye ma na me bo bra no. Boni bia na me wo na eli di me. Yeah, ogre be biti wo. Ya we na swama ma free. Amen. Amen. Papa we dey wadaro ma ne die no obu kwan so. So say we say kite yi no. Me comota job na 60 cities. No mama e chop money 10 cities. And be say we say me yi no friend say chop money no man na say me yi no we no 60. That ye verse why ma cho tight. Ye nyi wo dwetrim. Ye yi wo verse why. I say me yi bi wo mo. Na bi o ma kire me say tight ye yi wo verse so. Ye nyi wo dwetrim. Onje dia meja na say. Oye adwuma na unya verse wa na yi zo dudu. Di mesra bebre. Ana so be ga jo say tight nye enso be wie che ne ma obegye afri wo nchen no. Ko jo tata nkaye. Because tight ni ye a friend saying 110. It is a be a fan say unya 100 Ghana be 10 cities. Yeah. One dem be teaches and microphone why dey was hard way so. It your first one mo ye good ama. Now so funny say be so seed. They so seed. 100 Ghana. Ono onyi je training nya view nzam. Waje ni nyina. Ana mo ntin yango pass sa. Obi bu so teacher teach you na your best teacher. Huh? Mama na mo ya po bo for be I don't go me pass tight there. I only yango pontem asam. Upetio permit. Once oni papa ko bu akonta no don't yango pontem. And I'm also from one of my neighbors. Maybe they preach one and one similar some do a tremor. No testing yet, man, on what you started yet. I'm quite the only young couple to catch it will be a Sabi, and I'm the young yet, yes, a check. Do time commandment, like I can't remember the country. And the answer, I will know a year for a dusk as I'm so dear. And yeah, Juma. Yama on that. About you, your mobile. I mean, oh, quite jitchy, young crampona. Papa, similar year, Jumano. Sa so for any bria no so chan yen kra ya pobofo pa ni na bra for ni about the home mobo. Amen. Hello Pacho di be agasa free. Hello Pacho, that is shalom. Yahweh shalom. The Pacho your friend Merita me kasa free asanko kwa Ichi asanko fu nyina. That is the kasa anop nyime ya kasa kwa de ya wisha pa. Amen. Yeah, that was it. Then and so, what they are summer about say a prayer. In fact, they have some Ketua daddy.
Enyimre wa ma yahu sa abrabo no. Aboye. Enye ni ye boy. Obade ya wa dum. Ona moso. Ama ene. Yeni so atie. Very good. Very good. That was it. Very good. Obade ya win shop Piano Sunteno. Piano Sunteno. Why do you want mamma? Now we videos, mammy. What to say? Abrabo, I know the Biafra from mammy. Open one man, you say, you on wobbo, about you who are mobile. I mean, whom ran tell him what way and you know about Abrabo and Bono because you're here. So can you and yet on no bar and call you ye. Be. Well, you're in another what? Yeah. Now, yes, if I'm Sabeti. Now when Sabre we cry way Sabre we watching when you believe the police action was one for the detail but take you as a punishment and so Abrabo the border but Barbara why you maybe the action police action was one for the detail mortar go back taking as a punishment and so Abrabo hello Pacho di maybe akasa free hello yes sir Macho me di David me kasa friends ma Cheers, my phone. Yo, Bacho, now me bisa question me say, many brothers here, a day will be some say, na Elijah and Elisha mum resonana, muma do ha, what kind of say, no Bible ha, nothing a Bible no. Elijah, Oberto Homa. Until I'm back with the Sigilania Homa. The pencil dear. I actually to over 2 on so be. Also, I did not saw about 2 be obedient scene or any. Or so for Eli. In China, somewhere quite try. Somewhere Konyan to TB fin in China. So what did the American say? Yana na your friend Moses. Or quatra media so for in China. True in China. Yamahone. Etinu Anaa san question we mun nkofo bi agimi fo bi ene yom kofa sa me no ma yom cha so madwumu doama en na Elijah mun na we mu ameto me kan we be kinka homa Yesu Kristo bae no obeto homa bi nti okokan homa bi ase na ofiri wakọ ase na be kan ne de tie mi ye nti sa na obi so beto obi de aya chwa to ho. It will count the book of yes, na make the amount. Who can the book of Luke chapter 6. Luke chapter 4. 4 verse 16. Verse 16. 4 16. Yes, Nazareth. The verse Corinthians 11. Okay. Yes, Nazareth asanka. Yes, Nazareth asanka. Oba Nazareth ye no ho. Wo de tie o, o si yes ba Nazareth baby ye no ho. Na homeda. Na homeda. Said oye da no. Said oye ne da no. Okohia dem. Okohia dem. Osori gya so kankan. Osori gya so kankan. Wo di odifo asia homa hyane sa. Say yes ba to Azaya nti. Azaya homa ne ma ne ye den. Hyane sa. As yes ko ye ono so ne wansam yes ye den. Ya kankan. It is no quite my mini one media mini homa, but to back me or be me video. Yes. Be me audio. Yes. About the advances. Amen. Amen. At the end of the transfer of mystery be and a way by when you or once when Yanko point in the year, Jumano, also by what Yanko Poya when you will be a Juma, I'm a Nipan was some be war. Yeah. The war with Yemi Nay, Yanko Poso, they have put you the amount in somebody be. Yes. Say what Yamia. First Corinthians chapter 10. Verse 11. Verse 11. Bible. Yenimina. Bible and gossip where when you know. Why any hwɛsoɔ? Why any hwɛsoɔ? What trying to say foot to? What trying to say foot to? I mean, yes, But Pamentie. Hello, Pacho di baby akasa free. Hello. Mami Pacho mitio adaruma. Hello, Pacho, shalom. Ya we shalom Pacho di baby akasa free. Pacho, from Kasson Skateboard, from here. Ichi came for you na. Pacho, you are body when well. Insurance mami. When not some quite some down my hand, Papa. But now, but when I boy, you blah blah. Oh, we are some. Oh, Papa. Now the body when the most what would some now brain. Amen. Papa. Easy, but they say easy. Hey. Apostle. Ya wa ya juma.
Oh, Bojam. Apostle, you are a deal. You are a dinner, No, Bojam. Major, no question, I'm blind, Major Bear 4 months to me. Oh, so who should answer, Papa? Me, Obadi and show them, mammy. Amen, Papa. Indian giant deal. Obadi, about ye, no show the way. 4 months old. Yahweh in Sri Lanka. Amen. And come down, Yashua Mizia. Amen. Ah, Era, Yahweh, what? Hey! Ababodi abon grofo. But obi eni agi ofoso no bo. But onim sabrabo na bo no. Yes, onim. Eji won samua. Hello patch odi na bia gasa free. Ah. Yemfa be tu ne fi yankwa ma no ni wo. E tam ni aso. Yemfa cost tu ni yankwa ma na. Hello. Hello patch obi ti odi na bia gasa free. Yay. Oh. 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 Yeah. Baby, she we are. Oh, hello, body. I say, about that, you way, you're smoking ma wunya we da. Debbie. Pardon, Tima wunya we da. Debbie. Tima wunya da. Oh, yeah, the word of God. Ati, Nkuto, Apple, and Tima wunya da. Can't somebody try na call baby? Dokunti me yet. Ati, hello, but you maybe I got free. Oh, Kasa free session. She has a phone now. So. But your deal. But Edini Mayo. But from Kwabna. Kwabna Kasa. But your Bampa, my sister, Amen. Amen. Kwabna ne password bi na ko. But some person could buy a binny. Eva, Eva. So she has to keep her. Asaris your branch Asaris. Oh, I can't keep her. And I want the second year your branch I say it to him bet me fit to Marco Casino. Anaa Embenza. One word and bang. Mati, about the money of password bi na ko. Why? But you say be so about any I want so for the because no be here be am why? But your Mati. Aso man church on kwa transfer ya omo ti wan tonton yema o emfa nkwaje emra woda de bia asem one way na abeti fe be wie che no na ati nkwasi asem nsem emfa da nkwa ma abeti ati hello pacho di me bia gasa free. Hello papa mami pacho ya frame Irene me kasa fi ablekuma ichi ablekuma fu nyina papa obo ade nhira pa amen ba de ya okese amen de mambeto papa me hu dia me nkan o de bia me frɛ am de hu ene de ma tom de obo ade ase se me ta ka me papa da wa se me hu me boni amen awa ma me so e hu se sa Abrabo abo me bi papa na me de obo ade ase se na mu nti and then so me bo Abrabo. Very good. Abrabo afama nko wo. Very good. Na se me so me bo Abrabo. Na me nim se Nyankopon bi wo ho a ode yawe. Yeti Yesu. If aso ye di funu kom na ye kobie. Na ende te hu se enkwaje bi wo ho se nsem bi wo papa wo ka ye kurakura Bible wo fie so ye nim se bi wo. Hey. Amende ye mu se so ye hu se tena enye Yesu boja enye powder enye oil ene beji yen na yo bo ade nkwade sema papa ye funu awu obo ade nhira no nhira busuan wo firi mu maye papa me de besi ha ni nim dia meka na mi tia pastor che ene pastor Mensa amen bo ade nhira mu nyina Papa, Pacho. The book of Proverbs chapter 20 verses number 7. Verse 22. Proverbs chapter 22. Verse number 7. Or say, or the four. Also, what the four? A day a here for so.
Bible me. Verse 17. Verse number 17. You talk about the asem. Or say, brother was once say, we are branching with Tiemia. Proverbs chapter 22:17 say, brother was once we are Baba, we are branching with Tiem Quaji Samwa. Brother was once. Netie and Yansa focus. Netie and Yansa focus. Nafu akuma to in India so akuma to Yamia some no Yawa some no Yama won. A yes, for would be see Yam Fessa as some about when Chiaba fan was a sound Abrabo. Money and famo, some of them famo. I do a conquer medium. Yes. I bet you if you have a bone. Look at him. This will be fair. Make a cancer beer. Baby, ain't been a number. And will be just Abrabo funny bino, and now many to me save you. Was one more, Sabby, or any petun to was over upon the cretons, the carriage in some years cacatua. And yet easy. A gary of your betiabo. Because we're changing house. Last time, me or Batama good trees, the tree so. The tree of Coba, the Papa do what tree, and try what she are. My boy, oh, my way, let them nobody down. Huh? A travel bonias so bobo. As you are seeing me. As was you walk with Kojamino. And so now, bad yadum, just a come up. So, me, I would one in your married and the rig is in some crop for them, say Jesse. Eh? Over Pia, who you want, just one shot brown one, one shot yellow one, and none entirely since some crop for them. About the way we are about. I mean, to some panaba when Chen would tia question. That's a sour brabo. And my brabonum mo, my brabonum control. And quite social media, my by women at Crown, and me say, and me say, and a year say, what's the wood be a ma and top pressure amount that be about the we am about. I mean, the book of Proverbs 4. Verse number 5. That's 5. Nyanyansa, and we are branching with Tiamia about the same country. Nyanyansa, Nanya Hunumu, Emma Refi, and ma some about when China, Emma Refi. Man in free and Mukasa, and money when one money and free and Mukasa Yakano. Nyano never shall so, but more than a day. Nyano, Nyasamono, never shall so, never shall so. Dono, Dasamono, a back crowd, a sound back crowd. Nyansani at the titty, Nyansan, a yard titre, et the Nyansa, a 2 year planting, Nyansa, Nafa, a ding Yan Hunumu, Abrabona Ubonum, Buno, Buasamono, Ebamauso. So we are two. So we are some two. I bet you when Munyam. Hallelujah. Amen. Hello. Entunka Yawadaruma. Hello. Papa Oba brother Isaac. Yes, sir. Germany. Germany for you. And embrace so Obadia we Ishram. And then my late. Because you might be do fear na. Be 30 minutes here. What they baby. Yada was so say de bia obetutu enfo. Asempan na ba no. Me Isaac de ma fa me de wom. Nya be ya metutuma na mo ye na mabrabo ye. Nyama ende ye no. Me hyehyɛ me nyama ye. Fisa asase a wo yi. E akwantu. Nti me baga me de be free asase so na me de akɔ kyerɛ magya no. Sa bag na wo sɛ me hwɛ ne ye na me de nyama papa gum. Nya nyama ye fi. Me de nyama fi kɔde a ene mebre but wo sɛ me nyama nyina a me de gu bag no mu no. Me ye ne fine. Na hote. Ne me kodu magya nyima wa kasa mbo akwapa ne no krafo. Edembre obade wa nhyira Pastor Che Pastor Mensa levi ya wasafo ma wo wi asafa na nyina ede ho ambo amankwaje semba nyina ya wa nhyira bibiara shalom Yahweh shalom. Hello bacha wo di ni ba kasa free Papa shalom shalom Yahweh shalom mi jidi se apombo ko de mbache frem tachi no boase na bacha we de facha me se ma boyura abechire for line do United States of America by na no dem pa me da ye da wase so me ye ni aban ho so be mfi be minu na men
Meduachi, the man who's a Mabrabo, a course ye pa mammy. Our apartment, assemblias and person bizarre. But your person bizarre say, so go to Galamsi, Nasa, almost a quaya mamre, na only quaya mamre, na in soon in you into. I don't know what to Galamsa, a no quanso, and I say, Wacho, Medasi. You also says you do quaya mamre. O continue di onso kwa sensu nti kwa ya mamre kwa ya mamra sensu be de me nyango pa me so no wan chem se yen kotu gold ozium I teaches about proper structure mining I teaches and am amututu na mo say no nso no kind the book of your friend say revelation mo sa no a na mo sensu no so a nyango po be so betua mka wo ya mamre o nti wo kura asem a waka kura ya asem emu dodge say na say it's how from one nanom no say ya mamre no mo kan bi ne sensu mo ko ya mamre ma ko sensu Bible no makwan so be sa kwa be tu sa na mo no Onyankopon agudi odi chefem wote mangwa ya mamre utu banche wo ya mamre udi aburo na se sabi ubu aburo ya mamre to ba dia wono amamre bia ni ba bia se wodi mra ebe ya adwuma ene Yakobon wewe se wodi ubobra wodi nokre se wodi mra be fa ne kwaso ene Yakobon wewe asa wo kwa ya amamre na wasa saya de ene ka amamre ko no anya gaye mama wonne mi ma teaches that anti afa proper structure mining so Yakobon di chefem wo chesi yindu o kire ya na mo ye mfa so ntu anka je nkotwa nwan enko ye niam bi ho no no anka se kotu nsuo no du kotu nsuo no mu a ewo oni Onyankopon ntam e bia wutu no kwa ye fa so tu no Onyankopon kire na ni so be se wada roma ya ko kwa ya mamre de se wa o kwa yimfie na yimfo shi ya ko kasa dia asa osu ko twitwa nwan dia na se mo na mo se nsuo no ba mo ye sa ne man mo kura mo de mo aba ese mo chi nkrofo a mo nkwachi za nkrofo bi no o ma ye se o ma ye mo aduro fo no akonfo samfo no o mo no mo de mamra sem na nkrofo se nsuo hello pacho di be aka safri shalom apostle obade yawe onhira pastor Mensa pastor Che obade yawe onhira living yawe emanyina US branch onhira ye apostle obanio Deacon Isaac and I can say apostle na de amayate ensem na apostle ni ba de ba kokwa ya na mepe ewo ho we topic no beto no ma bisa say apostle we de ko fefre hini ba be wi akire no na etwa ye enti obare ya we nkoso wa nhira ho ene wo topic sta wo de prayer obi for campaign for Messiah started one more. Yes, see, yes, no, say for campaign for Messiah feed here for started. I'm on US Idikai. Obadi ya we shira pa. Bye. Bye. US branch for you now. Bicha Olivia was for baby. Campaign for Messiah US. Very rough. Say bye the baprim for dia. Everyone Trump and everything dindi. Okay, you have a chat to me. You won't buy. Hello, Bajodi, where you are free. Hello. Yes, sir. Yeah, Pastor Kosi or Quadima. Yes, sir. Naminishao. I know what you are away. And no more than my bow, Christos Somo. Alade Emma Yokodro home. Na adeba kwa maybe sana say area sananga sana yes o mama bia ho hi ya fema kwa me o mari me kasa free kuma say ampetia yes o mama bia ho hi na area so say de wo twi no nkunu ama Kristo no koso sa na twi no nkunu ama Kristo na emo momo a moye preachers no mo nyina na Nyankopon mo na mo nya baako
na ɔmo soso ɔmo tonton ayi no sɛ de ɔmo nyinaa ka no ɔmo soso mo nka mo ho mom no ɔmo soso mo nya baako because sɛ de ɔhwɛ sɛ de wei no no ɛka na obi a ɔtɔn nsuo no wokɔka no nyɔnko a ɔtɔn sobolo pɛ wobɛhu no ɔno no momu no ɛko tia wo a woyɛ tɔn sobolo no enti yɛsrɛw no na mmom sɛ ebi a nipa bia bɛka biribi saa na ebi a yɛn nyinaa di ano agu no so sɛ yi no ɛno no ɛmfa nkwagye sɛ mo mma sɔfo nyame nhyira wo ɔma ɔkɔ yokodro honhom nyame ma wo nkwatenten sɛ de obetumi atentene yɛn da nkwa ma yɛn nyinaa yɛtumi kɔhyia yɛafra yɛn akristofoɔ ma na agyidifoɔ ma shalom shalom yana jina ne ka sɛ yana kasa no o ma hwɛ o kasa yi a wakoma re kyerɛ ɔde ɔkadeɛ wato bɔ mu sɛ po nti no nya ni me nya me de ma no tumbi ana mi win sabri bi because ɛna nsɛm bi wɔn so a yɛde kaka to yɛbɛba dada nti adeɛ yɛbɛba dada deɛ yɛnya deɛ bɔ kɔnti sɛ kɔhwɛ n'akyiri kɔ dabi wadeɛ wɔn yɛ mɔbɔ emu sɛ asɔfoɔ ni wei mbɛyɛ wei deɛ sɛ obi bɛyi obi nsɛ wei deɛ I don't have time ɛdeɛ ɛde asoma me ɛnɛ deɛ ɛde asoma me na mbɛka yɛ deɛ ɔde bɛsoma me ɔkyerɛ na mɛbɛka no ano ɛdeɛ no ɛnɛ topic ne sɛ ɔbɔ bra anaasɛ abrabɔ na ɛbɔ tí obi bɛ tie obi hu sɛ na abrabɔ na ɔbɔ no yɛ na ɔbɔ ɛyɛ obi na ɛbɔ adeɛ bi na ɛbɔ ma no ne yɛ bi esu bi bɔnni bi ahyɛ na ataadeɛ ɛna ɛkontrol no batɔ so ɔbɔ bra ɛna ne yɛ kasa kyerɛw sɛ ɔmo ne nimra ne ho so ɔmo ne n'adwen kyerɛ ne sɛ wɔbɔ bra deɛ a ne nso bɛtete na ankɔyɛ abrabɔ na kɔ wie na ɔsɛ yɛ ɛlɔ mpakyɛ odi baabi akasa firi. Edifo atrofo na waye wadwen dɛ wɔbɛtɛn living ya 7 days abata assembly asafo manya no do wogbofu pastor che na watɛn pastor mensa na wɔpɛde wukum apostle Philemon ɔko agye no na monkwagye sɛm ɔlika ne nti media ni ma ka kyerɛ wɔn dɛ apostle Philemon ɔko agye man Elohim yawa ne nsa wɔno do wadamu wada woye nti no na medu mede bia medam bɔ mempa ya meka dɛ anya nsasa bɔ nsam wudi fusunsun bɔ nsam ne bɔ na anya ne bɔ ne nimpa bɔn ɔbɛka modo ɔbɛka apostle Philemon ɔko agyeman no do no Elohim ya wo ntwa ne boot ɔkru ebie ne baasa mukro medena ada ne bɛka na wutwe no wo fa ne nkohyem do originator Bible na kasa papa Abrabo no a olugbo binum na momanyi ibinum na wala gbapla kobra ne weje nim wa akra wa to petro apostle de sin hamam no lukopum alkafa na maba okoduru ho mo no ma oseta ma wodo to bo no nsen nti wa to se cha wa asan wo odinu kunto akekere no ho wa ada no nyu ba no ho do na osori fi ndem no ada akikete otubo no nyeye oda kwabna no obefie no ha mafunu wokwa na wokwa de wolokwa gbabla no wa panam susuro wa nto boa wa befie enimpo today no ologbabla anada ablagbo no ologbo na ibisu weje ni ma wa to edme no wa afansu wa afa second oso olukwa abem odugu wom no olofa ade we kira amu no wa ba papa ankoto bibia lo nse bi wo so fa na kamame na okotoi okoto na utwe no nyo dae ne hyehyeso edibeno nso afno weje ne wefie wefiri ha wakaka habem okoduru habem no de bibia lo de babem ye weje ni na wefie enimpa etide no ologbo bla ana de abrabo no ologbo apostle topic no gba de lo ya wo mama de be no a saye bedwumba na set wo mo na badwumba na wate won sam na wo kana aso papa emudo topic no papa obade Elohim ya wo nshiro so obade jinsempa wo yidi ma wo de na antena do nende atoa magana ne biasa afende hinala ha apostle obade nka wo nhwa wo so
Shalom. Yeah, well, shalom. And serious. Abrabo. Aji obi semu. Obi sabi masam to first one about. Yeah. Right, what is better to know? Sure. The masam sa. Be the masam sa. If you make know I'm obra. So we say Abrabo no say baby born ye baby go free no. One money ye na je won samua. We don't say be the ye bi. Correct. What does this for? Obadi awe hu mabo. Amen. Asemana ba wonchen. Aba. Enhwe wo so. Amen. Ye mie nkwa. Amen. Pono emfa ma wo. Amen. Asema se yenko. Obadi nshira papa. We nshira bebre na asem dia no odi ni yi. Abrabo na ebo wa na se wo na wo bobra no. Asem kese. Abusuafo asempa na ba wonchen aba wa bobo ano. Nkwaji sem to se ya. That is obadi esane ni ma. Emo mesre emebunu titru bi de emebunu youth na yesiso no asemi fakese na komaye edi so bo ade adum na se wayi otifo bi a oti se apostle ko agi mama ye emebunu a yeso ni mu okito bi no we sha ani so wa go to bet de fa support nkwagisem ani nokre sasa utie adansidi ahudo course ba ya utum se nkwagisem obo ade fa so esane nipa bebre enti hwe screen so a apostle number na gu screen ase no ani baby ani din gu na 0242 327172 0242 327172 0207211337 apostle number no kitobie no we sha pomodi na so umwaka crowd be support nkwagisem e be na wetnyasa aba biom pomodi enye easy say better TV so be 3 hours say what we need to ya edi bomodi e supporting kwagisem na obo ade be shiro bebrebe wo adwade bi modi a wo so fa be fa dwumadi su na fa sponsor say what ya say na kwagisem enkoso na emfa ogie emre eye ipa ebusiafo bomodi a say your social handles no and you subscribe apostle Facebook na bom share so man for bebrebe create apostle account bebre ni picture ani edi klemu ebi ye Nigeria fo bi akronfo nkwa emo shane so opeso hu apostle the authentic Facebook account no a ubie page no a ohwe eye followers no se followers no endu 300k a enya apostle so what you say when who more than 300k wo ho a enye apostle official page eno no edwane free ho intentem so what you see hwe no bi anada apostle on frɛ sɛ obi mfa sika bi mra ana sɛ obi nye SOS bi adoye no onye bi sɛ monti bi ona no da ani onye bi da de bi osikitwa bi nsa ne de no no ti hwe no bi anada na afei so mefa akonya so na eye Central Coffee eye asafo living yawe ya shasi ho eye mo eye Central Coffee won share so ema memre da be besen shia se di shia ese chire region ko ewo ewo oti region oti region ani na bomodi a eti wo Central Coffee a ebia yesum ewo Central Coffee no bomodi a se wo eye benua eye information center no odu wo pa bisa se wohwe nana osuma ifi ho ena safoni yeden ewo yeshia kama ewo Central Coffee ti remember there be hia saranso obo ade adomu so aye wi a branches ahodo a living ya wo so no ye de betudwa afa se be bia wo asafoni bi ni wa esro bomoden a na frɛ ye ma ye hunu ne ntu anamon so what you say na ye mpe ba bi na asafoni bi emra krom ho na wo so anya bi aye den akọ kama so what you say obo ade nshiro bebre asempa na ba som na mun share so what you say yem pushing se me say yem pushi yen share so what you say ye share na ye pushi na ekọ esanse abrabo bonkrofo ye izo tene obo ade nam na kwa so asane ye obo ade nshira so wa hwe dwumedi abedum pempe so papa ebe na ye bi obo ade nshira no hwe osuma ye ye da se bebre ye do obo ade awase pastor Mensa ko se che obo ade we nshira mu amen o shall be awasafo amen
asofo nyina ya branch se wa manone wo Holland now him sabre ya ya branch wo Japan a omo de na mesin be guso wa frɛ na oni asom wo Canada Livia wasafo bi o wo France Livia wasafo bi o wo Belgium Livia wasafo bi o wo Germany Livia wasafo bi o wo Italy Livia wasafo bi o no wo US Livia wasafo bi o no wo baby bi awo wo South Africa Livia bi o no enti baby awo no na pasafo ne bi akwa so ne yesumwa ye bi epono na Abrabo no de ebon krofo ka Timothy mame 2 Timothy okay. 1 Timothy chapter 5 verse 12 1 Timothy also be the book of Proverbs chapter 13 verse 19 okay it is chapter work as much le krofo bi obi wa hwe Abrabo ni 1 Timothy chapter 5 verse but of verse number 12 verse number 12 o se no wanya atemu se wa paka ni gidie no be part of verse number 24 yeto oba de asem obra pa ho atanye etiti o verse 24 so obra pa ho atanye the topic na me de bae no ewie ni yes o bobra no anasa Abrabo na ebo obra pa ho atanye ari Abrabo be ya inipa bi ni mo bone nipa bi bone o mutimu no ededi edumanim di owanim edi o mo ko atemu so mo nim ebi so de edumachi ebi mo so bone no mo de bobra no edi onwachi saa na nyuma pa so dedi saa na bi mu so so Abrabo na nyuma pa no so ediomani mu edi bi mokọ nkwagiem yes se Obrabo na wo boyi Abrabo na ebo na abobra no edi wanim ana edi wachi se saa na tedi in the book of Proverbs 13 verse number 19 akonodia unsa kan saa abrei eye okra de eye Abrabo bi okra bi de na boni mu fire eye kwasiafo chiwade ya boni mu fire ba bo say eye fo chiwade kwasiafo chiwade so be frim edin te me sro ba de say onfa ne senka amen nomwa amen wo bobi a eye amen nomwa amen na Abrabo na nkasa hunu wani so na bo hunu de ope hunu de eye na agye won sama hunu de eye na dem so take it say very good oba de onfa ne senka amen no nshraw onye wakoma so ade bye bye so greater Accra